Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, just limay batuluan. Radio Samoa. Susulumaya ulama sina Sulungia tuway ita Aofa solo na faufaungan Fepula fi mai fitu o lelang Ang imalo may limatangi Ao utu matangi La upenina Ungoto atu La ulupelele Walele matu For imai Lo utama pelena For imai Tatoy fieva aya Fieva aya tu Isi o tino Po o feo ai Tamai talasio ilangona mai Te fia languna nule Po o feo ai Tamai talasio ilangona mai Utimana tua long masan Pe a umana tua fiafi Fa ai u ise upua popo au I Ite fai mai lava e alofa Alufati so setasi Po ufeo mai aile nei lalolani La ufana peleino La auto fe alufani Yamana tua latina peleino Lunga mali umatangi For imai Lo utama peleina For imai Te fieva aya tu Isi o tino Po o feo ai Tamai talasio ilangona mai Te fia languna lolio Po o feo ai Tamai talasio ilangona mai Tulau e hakatulau Hakamanga lumai Te tamana yuna vai vai Ngotoi ui te moan Ni he tonu o te tautoi Toke lau ai tama Toke lau i ki e ke te wakau e toi Kai wiki e te atua Natalia e toku tamana Yeah, you maona o kaon E ki tōtana manava Halo koe lomo No haitau e te tua Loi matou
te hita e hakalonga atu ki tau kalanga. For Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Los fulano mala afa miru tupu te nela se fulu mala lua i le ni vaingo la woli mātungo fia ni o la so for really. O la so se fulu mala wha o le ni māsino manti lua fe lua lima ma lo le se fu mara wia. E mala langi mai lo tupa ia ma lo o tau ma malu. Wha ntala whatu i lau mai. Mo ma lau wha funga anga wha wau. Le ni fo ia wau. A wha la stofi ni ia tau tau. E mo kwa si lo ke le fo ia o kou ia. Yeah, malo antu le trenga ya te pe ore ile jong ma tanga mai le down le la si uli me fo stimulate ma antu le won tan to ba dai o le to ona fonga mua ile por kala me la woli me fonga mua si uli ile tu la fa ile afia na nei o mai tan to le ya moli if you feel tan to uli ile fa ngol ve yaso ya bo le na fo le me fina e tu ilunga ile ya woli le so for railing yeah. Wa pau lava is nothing come back from my early kala le silo makua ya wa fule ngalo kangu ngai lu po ang po ya e fe lu po al vespo masima yo al sim pi kama sa o kama ngai lim finga ku lu ngai lisi taya po lisi aso eso so on tuai e tampo inga ona pa ia le tua sa uli tu fo e fo la folaina lana tala le lei le fai ngole di vayaso ia malo le talo malo le tapena malo fo ile on sai pa anga masani le tanto wala le to mama tida ma tua wa me auto wa inu wa auto foala a wa elu eva ai le fo mai ia nga o le fa ma tanto ma sani ia ale tanto tua le malo si le du talo si ansa ma fai le ona widanto ia fa na wila onga ia le toya so le ia vayaso onga e pei ona masani ia ma lo le fa ma losi e ma lo foi ia le ono sa ua tanto ulia e le fa un orvias ia e pe o le fa un orvias la to ia fa ia sina koma le titi ia ma fa ia to sina ma lo lo ia fa fo na ia ni se fo fanga il fa un le riviaso ia uli ma sa le fa mo ia to a pe le tai e wa meni yo fa mo a inga no wa vio anga e kale sia se e ia ma me voi lele ole ma me voi lele ole o lento mo fai mai nisi ia fai le mea e mali lia ia le tele ya te tawana yesi si fa le lave ma wa tu foi lele fa besi nga mea
talo si ele to yisela ngona fa penda ile tele wa tanto mafutanga ya Michelle wa tono mafutanga a e kale sia yo wa tono mafutanga a inga se a tanto wo ile mele ta ole onga ole fa moi ola le fu anga nale ole tanto wo man e fa ile fa moi fa te ita inga a fa yo se maliu ola le me nga isa wo ile maliu yo nga isa we ke su e ko inga me ile maliu ia pe na e sa we te fa ma fana ile ainga loto fa vau ia benga e sa we su e sa breakfast lunch and dinner ia benga e sa e te fa ma fana ia ila do o le o lo ma fatia ia nga a fa yo fa ponga ia e fu vo la tana noa ilunga la tsele ni o lo se sao ile mele ia ile fa ponga io e fa pengar fingo de mea ya wa ise fo ele ria top to forward tanto ye e ye ia tu pulanga o leu sa ni fa ipo o live na tapena ye le la se leni o le la polo kalami e ina ia o tu le taimi ua male li fa tasi la ua ya o mai e mo fa rianga la ua mantua ya la ua makua io e makua tai tale wallet la ko ya a fa pe foi le kele o kele e kele o kele kongo karangwanga ngi ai li ai ma sa senge apa o ko ye kongo fa na blave por fa moi o la tu wala ko kiki ngi la yo ko kiki ai la wa o la son ma talo do ai mo sunga le forma ya Dr. Zero Fota o le beta drive Dr. Si mangeli o le va enga ma ta bu ma talo do ya fai mai wa ma lo si le tele o tangata wa maua i le toto maualunga. O asola, pa mai sa mawai ila tau tolus fulu maono tupu tausanga. E bita i ole riveitau, wo oi tamaiti, ta i se fulu ma le fas fulu limas fulu ono tausanga le bantua, ua maua i le toto maualunga. Ta ti i ala tamaiti, awa tatu te loa umale mafuanga, ia ole, fesuia inga o mea ai. Ole sia mea e maua i tamaiti le mea lo toto maualunga. Ole elenga tole tino puta ole le lava le moe le lava le malolo neo mafua maile ile tu ia yo le avno eta aloi meni o talonga i lunga o penga te fai lang ole Xbox ole PlayStation ole tablet male telefoni fe avia yanga orisi mo moe le tau le lua yo le se mea o ngai foi enga le ka alonga kusana wole vanga ngulu ko inga ia o la fua io o ko fa o le lo makua ala e fa ka no nga kamanga o le mela le tano to fo le tai e fa fangu i lunga la ulai kinga ai ka pula mai maka e pe yo kanga foi mea o nga po ato ia ne fan tulo le tu lunga o sa ai pe li fa ali me fo le yan tato e ma fu mai i lo le alo se isa o palaka o le internet pa o le timi to fa ora me ngare o fel mako ai wa uma o ko yo kinga inga le mele o le au kirfo uma nga o mer kirfo ai curioso do ngol tablet ya a o mer tablet wa lu ole afo ole laptop ya a mele laptop ya wo lu ngol pc yo a le nga wo a mai kirfo ngi iska kamako pa me si fa ya kwa ala kamea kero la me no fa nga or ke mi uma ila no ko moe ia u fa ko fa lo ia ila waria mo fa tu mun wi po nga uma kala nga pe man palaka yo nga fa lo ngo kula to le vori pakia pa ka me yo le po kula mo e ma fu mai le nga fu i shale me le nda no le tamititi yo le po me le no le tamititi family no loto ile no to ingalea ia fa i per ka lo ngarngi ai de le lo la to o lo ma i ma wo la to mata ma wo to ai ma la to ma fa ma i ma wo to ai ma le po san tau na fa i se ma no lo ala wo so nga popula i ngi me ile ai ma se nga se kas ia i la to ia on se fo i me ile to lo ngantu so de la ngal le va ngola u ia pe no vet fa i ngo va yaso tele fa mo wo fia te usanga o ta pena ia ia e leu tele leu tele foi le malau so son ma ia moni le mafu anga ala ina avela so son
wani o tanto i meni o mafutanga potonga ma uma me uma ka keo i aua ka keo ka kesu e mea ele mu e lau taulanga kusa ele mu e lau taulanga e ka amilo me iau kala i kua ole manto maliule sa whaile vai asolene e sele mantango fio mulima mua o se tamae wha mua le tua lua e wha mua lona ainga tolu alofa i so se tasi wha tautua i tutonu o lona ainga lima tautua i tutonu o lona nuu malona avion ia ilasi si me sili e kura ngamia ai pito sili ia lona alofa isi ana tautonga ia aka ko mawala ka mga irima pulea oi lau unga ke kongo me ie fan ai a fa ile mo se me o menga io ka no fai ke fiu bali la pas lo a kwale ele amar pala o risiku
whianga o le rivanga o le aoli, le whianga o le turu ma whainga malo lo ngamba vai ainga mai ngā ruenga o le tai au, whaantala whaantua ia whaafawina. Tari elu malawanga le mau tupi dai papatu toi, before Marietta, so loi o ne ka li whaantau ala whai. Ia before I longo ma wha le minga. Ala pati tonga ngā emse usu ia Terence Hankin ia hai, le to whai ia tuisa mau fish. Ai tasi le tuala ia before I tua sao le mau tupi dai Brisbane I Australia. O le temite, o le ufa tasi mai ia le tuinta ia Stephanie o le tautua, ia ma le au nanga lea a le tatou company o le Parkinson and Balsco. A wafo I le whaalaulo ino le la tautua. Talofa, Stephanie, how are you doing today? Hello, Francis. I'm doing very well. How are you? Can't complain. I hope you're going to listen this afternoon. I will listen this afternoon. My Samoan's not very good. I'm working on it, but I do like the music. I'm good at the dance. Of course, Stephanie. Well, good to have you on the program this afternoon. Now, can you tell us who is Parkinson and Balsco and what services do you guys offer? Well, Parkinson Basco are a monumental stonemason company who have been making quality memorials all since about the late 1800s. Wow. I wasn't here then, of course. You're not ancient, are you? Not quite. I'm getting there. So they do all sorts of headstones, custom-made memorials. We make designs that your clients would like or people would like, listeners. You can come into the showrooms and see standard memorials, headstones, tablets, cubes, all sorts of things, and we can just give you the right advice and help you with the right headstone and gravesite for you. That's right. Now, I think one of the most important questions that we need to ask ourselves about these things, they're not cheap. How much are they? Okay, well, they do vary, of course, like most things. No, they're not cheap at all. They generally start at around about $800 to $900. That would just be for a standard tablet with some lettering on, perhaps collecting it from one of our stores because we do offer that service. Especially if you want to take one to the islands, you can collect it and take it with you. And then they just go up from any range, to whatever you'd like to spend. Our kind of standard package, which is very good value, starts at around about $3,500 and goes up from there. But it does include lettering, photos, some standard artwork, and the install. So we can cater to anybody. Now, do you have a turnaround time? Now, if I wanted one for next week, I hope nobody has come to you from, within a week or within a couple of weeks. Have you guys got headstones that are ready to go? No, and if your listeners come to me in 1 or 2 weeks, they won't be very impressed. You're going to tell them off. No, they generally take 8 to 10 weeks from start to finish, and the reason being is we like to get to know our clients, and there's a process that needs to be followed, especially with inscriptions and getting everything right for you, and it does take a little bit longer. Well, that's very good to hear. It takes a little while, but, it's good to get to know people, Stephanie. That's correct. Yeah, we meet some wonderful people, and I've had some wonderful people come in that have heard me on the radio, and they have a good old giggle at the old Palangi, but I do okay. Have you ever visited Samoa or any of the Pacific Islands, Steph? I've been to Rarotonga a couple of times, and I love it. Wow. But I haven't been to Samoa. Rarotonga is nothing compared to Samoa, Steph. That's a statement you can write on a headstone. I know, I will, yes. I'd love to go. It's on my bucket list, and a couple of friends of mine have been lately, and yes, I need to get there. That's right. Now, last question. Where are your showrooms, and how can the people get a hold of you, Steph, and your staff? Okay, well, the lovely Gina and I are in Glen Eden, West Auckland. We're at 4105 Great North Road, and you can contact us on 818-5261. We have our head office at Onehunga, which is at the bottom of the Onehunga Mall. We have a lovely Terry and Papatoi, and we have a new lady in Otahu, actually, which I haven't had the pleasure of meeting, but they tell me she's doing very well. We have North Shore, Albany, and one in Tauranga, actually, if your listeners go as far as Tauranga.
Man. But you can, I know. But they can all contact us on our free phone, which is 0800 733 433, or visit the website www.parkinsonbicycle.co.nz. You must be doing something right, Stephanie, to be around for that long. What, since the 1800s? Well, hey, I'm so glad that you are smiling this afternoon, not minding the weekend that's come around. The weekend's coming around, go the Warriors, and it was really refreshing to talk to you, Francis, and I hope all your listeners have a heavenly weekend and day. Likewise, we look forward to talking to you again next week. Oh, I'm sure you will. Okay. All right, have a good weekend. Thanks so much, you too. So far, so for Stephanie, now what we're Ale Parkinson and Balsco. Le jua va bebola le company. Ya company foi le la tu tengo sia. Ya mo me ma fa manatu me tu ilunga antanto ya no fanga ya le langa mawa. Ya he pele yo tanto lotomo tanto. Nganga mfeona udantu antanto ma fa manatu ya. Ya pe a fa yete filngalo udantu le mo tanto ainga I Samoa. E mantu ele pe yo fa ko ngor bus pisupu. E kene an wako nge ia wha kaure maa e saura marama. E re ai, e senga, e ko ye singa kain, ko ye sin teng. Le me Brazilian tau, e mwhewero sosoni antu iao, e le whainga leo au pei meni. E fufu I lapa, mana e maa amatantu, le varu se lau iwa se lau tā lalo tau mo lalo na ia maa whamaratu. Pe a whai o lau pā ke tile na. Au a fwoi le fosia. A wai le fosia fwoi le kala pai mala whai. Ia lau tupe. O nei tau wha so. Ko wai pia nako, whai e pia nako kala. E wai uma fui o kupu e a kai rumara maaranga. Ole whainga o kala. Ia ua pia ngā luaisang kala, fui le pōsanga lusuru sengi le whainga o ma. Pawar mea, ia ngā le stop right there and about to. Ia, le lei ovalu se lau fitu tolu. Fa tolu numero telefoni. Ovalu se lau fitu tolu. Fa tolu il numero nai te valau iei ona e fisilile iei I le tele o alantu lala tui titia le se pitono tono au kilani o la vaitauranga le iei ia lala ole Parkinson and Balsco Talavanti ia he deo vaenga sovatasima Maureen Tufele le mahutoma ina I America Samoa o ia tori America Samoa makanga langa I fafofo o kofo kwasi Tampendanga America Samoa le from the twina fo le lan to fua ile masina fo le masino a perila ya ba ai fo ingi fo kasi ke wa mangoko fo le ngika usanga ya ave yo ngala e kapenga e kialo ba ya mo mola wa ang yo ya mo morka fingola manava I fo ko sa I fo se va yang makoko e ko ile mako e mama ko ngi sha la va fika ngo fi menga fo yo va Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Your daughter's wedding or their dream holiday shouldn't be a financial burden. I'm Api at Finance Direct Limited, and I help homeowners like you turn plans into reality. Whether it's a celebration or a well-deserved break, I offer tailored financial solutions to make it happen. Call me today on Oluolua or Valufafa Lima Tolu, and let's create unforgettable memories together. Api, Finance Direct Limited, where your dreams meet my support. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tong I ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. E te mana o maua se lumana I manui o lo wā tali I polo wā whawhine. O se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaawai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngangana a le Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Ua uti ava noa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas I le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Radio
Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Se fua manuia, ma ro ri le ngā lue le neaso. Ia, whapoponga nei o le tātou porkalame o le lui tau mo oe. E fia whaitawina ai mo oe le tuse la apostolo. Paulo le Kalesia Roma, a lona mtau pula sumarwha. A le whai upu mua mua. Wha peron whaitawina. Iau tau talia le ua vai vai ile whātua tua. Ai le ina whamasino ina o Masalo Salonga. Ia e. Except the one whose faith is weak without quarreling. Talia le ua vai vai le whātua tua, ai le ina whamasino ina o Masalo Salonga. Ia, langa e eile anganga le a kākou a o in kākou ngau se mea ia le lei. O ngā vele ma mea kākou ke le wha kua o iai, le me mo le ika. Wa vero kākou ngau se mea ia vavenga ka nguu ia le lei o ngā whaia. Ma mea kākou ke so ngā la lafo ingi upu kuia, mangi upu mamafa whoi e. O ngā kākou mga o wha uma kuia. Au le whautua ina ia le apostolo, le Kalesia Roma. Malu le anga. Vai maalie. Wha kongkongu maalie. Ka lia vai ngā siuso. Ma ia whau kua iei. Au ole so o ngā whakere wawelo ngā mawhau. Ma ia whai maalie o ngā malesi mea. O la whakua kau wha malama kuiei. Le winga o le o langa whakeu siano. Kalu mai le kaimi ngola le pongisa. O le ala ele levanga li liu mai. Pele i levanga ngau mwelonga loko. A leo kako mangao. Ngau kua pe o le kofe wanga le instant coffee. A le kua ti solve. Mai loa ing le ele va penga. Fai pe o le kofe le sisi cake. E wha punga le le. Ku ui e kong. Kua sa veu le. Se longa maka ale le. Iang whakua ale le lai. Fa penala le mele ta o le anga malu. Ia ka lia e lo loko. Ia le mea ua iei le situation ua iei si o uso po skua whingi. Ia ngā mairola ia omi whaangiu ale ma whai maalie ma mili. Se ia o inga makua. O ngā whako a whairori e kere o le maupu le whai. Lono winga. Ia malu le anga. E ala i le a o onga, le a o inga, ma le whautuanga. Ia whapena voila lo loto nere aso i le whianga e malau o nanga. Ai mai se le tautua ina o le atunu. I le matata ua whaamanuia i le atua e te tengarue. Le soa fo Yesu. Amen.
Talafatu le nei tula hauli lau tofa fongamua. Pa malo fo le tapo inga le tunu. Ia fa fongamia ili nei fa popongo tala mo lau tapo inga ili nei tula le oni mo mo tala tumua. Tua ia saina le spai fa ululo ni sila fa sala lawino fa mtalanga se se. Ka pae le malo se so sonia company fa va malo I fo tuanga I se ala no papa politano anga ino shore. Ta longa fa toluida fa la tongo fa plenga le rolangi ia uzik ta penas fusu anga mapaka. Ia fa fonga fa la telino tala mole nei tulama la tapo inga. O tua ia le pasa o steina New Zealand ia le spai fa ululo New Zealand I le pepelo. Ina ua la pata ia ele ofisa sili o le ofisa o fa matalanga fa lulilo ia la matianga. O ia le pui ngar fa tupla ia o le tosina me steina le pasika. Ila na tautalanga I Wellington e vaso ma vai sa whaari air whatonu au le tau tua o le pui ngani sila, Director General Andrew Hampton. O le tau la inga mo tu le Pasifika I tamau a ingam whawhitau le tau sori ngā tu la whono whaava ma lo. Ua matala I le whaitu toa mo seina, e seini ai whea ngai ngō fuafuanga whata oto, manei motu. O ia whea ngai ngō le a mau aiso o tanga mi tamau a inga ma pui ngā. E sa whaari ala mpasa o seini Wellington e matua I le ai ma se whaavai o le whamtalanga. Ma o tuai le fasala la wino famtalanga a te se. Ma ta wai mo se ise wina le sa mala. O mea umalawa tilo iai o whawe au na sa malaina. E tau sanga ua mawai atu nei sa iai whea ngai ngā sa saine e Beijing I saina. Ma se numero mo te le Pasifika. Ma whaapa pole nai New Zealand. Le atunu a wai o le whaalabra butonga atunu e lima e fito swani e whaasoina whaamatalanga whaalilo. Wai loi o mata e lima po le 5 ai. Le au fiai Britania, Amerika, Kanata, Australia, ma New Zealand. Ta whaadi ai Hampton I le vaso o mawae, e manao ia staina, e whaawaina ni whatau tawanga o le fausio ni fausanga te tele, ile nei tulangi. Ma whaalau tele mai ela na tō sina I moto le Pasifika. E peo na lama ti ai whaau I la vea ma I se tulu I whafo, ma lama tianga e iai I whainga fast pai. O le moto le tuki, e iai lava lana whainga malo, e le sa alo tonga o so te inga ma New Zealand. Ta o ngā tonu iai I le whitena ingala te mai nei I le vau seina ma New Zealand. O le pāre mi o le tukuki Mark Brown sa malanga I seina I a February. Ma seini ai se malia ngā toa whata o tongo whainga pāanga ma le tai o seina Premier League Kiang. O se whea ngainga sa wha ali iai le malo New Zealand pe ona whai tio ai a winga I le ai ni tananoanga ma se wha maoni ta si o mi ai le malanga Brown. O se professor long lango e wha mautu I au kilani wa I whalia e iai se au ngai por kalame sau niuni ama e iai fesu ia inga o iai tūmanga nu a tamai kia onga e ulu whale le universite. Ua samina le universite mo se suenga e au kinani po le Auckland University of Technology, AUT. Ia le lua se lau mo leo no tamai kia onga, ua tu ua onga de wha mai aina leo por kalame tā pena ua ilo ai o le uni prep. O le ao onga I lima vai aso e wha toston iai tamai kia onga maori ma de Pasifika. Ma isi tamai te tuua o ngā maanga I atu I le universite. O le tai ulu lango Pasifika I le universite le AUT whaalongo Jacob Matapos ta I longo le Porokalame le Pacific Waves. I le tāua telelea o le tilo ia I le mata upu I lona ato atoanga. Ma ia tāwai, o se mea mata ina I le universite o le iai lea o se pasene maununga telo tamai e whainga anuenga. I le silia marta furu le luas fulu I tūra le vai asto maa onga. Ali e whalongo o se la ngona ato to e iai I le wholaunga o le ao oino te maiti manamuia au tia ai to mai whapitoa. O se mea ua lango ina I ele universite I te maiti. A e ave fo iai e le whapale nino le o langa, ma le whainga ruenga. Whapale nino le ainga, ma isti lava tautua whaanganu e tāua tele te maiti a onga. O se mea ua tāua tele I le universite, a patino le te walatu I le Porokalame tāpena pena. I le mā lamlama I le mea mana na o ita mai kia o ngai anga iai ia lato wholaunga te wao onga. Wharia e whaalongo o no le AUT o se Universite mo Avanoa o le whaafai le nai lea fo I lea o le mana malama mo tomai kia onga e manu iai su e whenga mo tomai a oina. Ko whaasalaina leo I sala tupe I le to luas fulu tangata sa vali lunga o le ala tele na o sa vali e whewa e po le motorway I au kilani le taimi o le te sa ta ia le ta le loto o le Destiny Church, Brian Tamaki a November le tostanga upai. O sui o se solo wilafi ma ta avale sa mafua ile umi o kiwi a ta avale
I lunga le State Highway tasi. Au anga iatu le no whanga le Auckland Domain au kilani. Mo le latu sa wali te te sa whai ngoina o le Make New Zealand Great Again. Pādia le ta i leo Superintendent Naila Hassan. Ta latu mai te wina i le to alua sfuro tangata te sa wali lunga le motorway o whai ai lo whasalanga i latou. E tari tonu leo. O lea ngai oi ngā le kulupu sa mawhai se tūlanga la matio le saonga le muia i latou la waia. Ia mai si voi tā wale sa whaonga ina lea la tele le teimina valea. Tā wha matu ina ia ia whaalinga tustusio so tū la whono ina i tangata te masala tupe lusa lau lima sfuta la i sa wawari le lungo ne motorway. Ai sa whaalia le Destiny Church. E la tu tele wha mawa po ina le ke te. E le ai vo se la tu loa o ni whaalinga on tal tupe. Tā wha matu ina. Ai ora te mene to tolu istanga to sai se foi leo se vai ngo ala to se swenga. Ile te sa foi le te mer falinga le Pride Festival I o Kilani. Ole sai senga mo mai ile lua so talo na sai se ile sto fa. E tawala mai fai kiong fastanga inga yo inga tanga te te. Sa foi la suma le limo February for tu se le tiara tu o Kilani sifo. Ile fai tau nga tu se tamai ta fa tau te se fa fine fa fia. E tu samari tōs futanga tai au fia matamaiti. Tā punia I la tōi tono se poto le fantusi. E le teimi sa rolofi e toi se kulupu o iloai o le Man Up. E iele sa o tanga ma le lotu o le Destiny Church. Ma malo a ai se tōm whainga e tau fia I le wha moe moe. Pāri a leo e tō walu tangata sa wha tō ai whai tionga I leo. O whai iei suenga. E au fia I ma le tō ono sa whai a lato mori mau. O le tō tōru o sa I tai e au fia sta malo e whastu wha. Te tamalo e lima lima, e malisi tamalo e fasu fitu te sanga. Wa longa le malo ni usila I kampani whaavao malo o mana nao I le lato fiso sani. Mo le whaio se whai unga le fausio se ala lau papalo na lua. Ai pose a wala e anu I lalo le palapala tango e a ngai I le isi tu I North Shore, iau kilani. Tala no ai le fōnu tanga mo investment yo fausanga de tele. Na whaadi ai le minister whela ua inga Chris Bishop. Wa am te wanga na wha leo e malo I le marketino le ngā ruenga. Ai po se ala lau papalo na lua, ai po se awala I laro le palapala e fausia. Ta longo e bishop I le au fumuspono, o le toa telo I la tau e malanga mai I atunu ua whai ai polo keti te telefa pe nei. Ai ua umi, e leo to iai se ngā ruenga telefa pe ua whai e ni sila. Mai a whaari ai, e mo o mia e le malo I so latu natu mani le stona sa latu wao ina mai polo keti telefa pe nei. Ta lato fatino ina. Ia le fa moe o la for ina lo ngā tono le tusanga fau. Ia le fa unga I se ala lau papalo na lua a poste tano e fausia. I fa mtalanga te si o company o te ponia po liquidation document. Mo se company te lua nei sa lato sa palaya me ai mo tamai tau ngai Gisborne. O failo ai le sidia male oro se la wafe ta laulo ai ta la fai tupe tongi fa la fonga. I le matanga luenga o tupe fa la fonga. Di butia ile le tore New Stokes LP o le kampania le puku ora ta ona ina ato toa e rana nga guru ma Amy Ray ile ta ilimas pasene o fai nga paanga. I se whaamtalanga le lominga le Herald i Gisborne ta la whaari ai o le whai unga tu ina atu le kampani lalo le kampani su e tusi mo le whato ina eso mea tō tino e tau tongi ai kampani o ai tala whai ta matua I whai nga tā tele ma e sa le I whai ngō fia lava. Ele te usanga te luai o le kampani sa sapalaya me ai lua fe lima se la a valselau I aso tai tasi mo tamai kia o ngā o ngā whaalo tui whale spulu. Ai pi tai, sa tolopu I lalo le wha o ngā ini te usanga nei. O le vaso nei sa li po tiai po le te punia o le isi kampani a le li Bell Group. Sa sapalaya po ele se lau lua spulu ni mafe o me ai mo tamai ti ini a onga I au kilani. Wa pasia le whainga maro Papua New Guinea le toe teu ngole lato whawai walo I ai o nā mana ia le tunu o se tunu Kerisiano. O lea whai unga sa whaia I le vai asonei sa vai ai le mafuri o le langolongoina o lea toe teu ngā le valuskuru a au sui o le pāramene sa palo te ioe ai tō whai te te. Pa o popo ia I nei toe teu ngā o le wha Kerisiano o le a tilo ia I le sini au tūlo na limo o le whawai. O le tusi pa ia, o le alo ia neo na veo se whailonga ma aia o le tunu wawao. O le ripa le mia ia James Marape, sa pisa tele I le langorangoina o lea toi teunga sa whailona whaamariaina ili unga o nei, o ia ta wai, lona whawhiafi tele. Mai Amerika sa longa President Donald Trump I le whailo tusi au au le whaalabra tonga tunu o le NATO
ya Mark Rutte o le pule ino Amerika le moto Greenland o se mea te tawai ina ia whaalele ia tili ei pui ngā whaavau malo ma ua whaati tele nai nei lana whaato sina mo le whaoa e Amerika o le territory o le malo o Denmark o le manatu Trump sa ia whaalia ia Rutte a o sa whaatasi te tono le official president o le Oval Office i le so pa ia whai ai o le atalano ia te e winga i lea tūlanga ina usilingia tu sao ia Trump e leo whaili potis tūlanga e whaoa ia Amerika le motu a sa tali Trump i lona manatu o le a whaia o le whaoa e Amerika o Greenland sa avea matalano anga autua Trump pa le taimi sa ia toe no whai ai le ofista le asulus pulo i Hanwari o rana wha matalanga wa isi manatu ke tu wau e manao i le NATO e wai i lana tau mawhainga mo le whaoa o le motu o se manatu sa te ina maros ia i le pāle mi o Greenland o le a whaste ese ia mute e gedi e peona ia whari ai lungo ri tūlau o le Facebook o lava le tala no iai ta loknga o le tamari pusu sa mo kiwi lupe so ai lau ri Joseph Parker o li ipo tene le whata o toine fusu ia Alexander Usyk mo le champino lo langa le WBO ia po le World Boxing Organization o whatonu ina le whara tongo whai plenga le rolangi Usyk e fusu mo le pui o le champini whasanga ia Parker o lo tulanga mo mua i le luina o lea champini au tū. Ta whaalia el presidente o le WBO Gustavo Oliveira i lungo a wala so tainga lau tele. Walo ia neana whatonu ina le whaalabaru tonga i le whaamalo si o le tūla whono mo le fusu anga le wao Usyk na Parker. Ina ia ave se ai le tūlanga o le champini o le interim championship leo lo umi e Parker. Wa ia tā ua foi o lea ngā ioinga o laina tutusai mā lātu wā inga. O le tūmau lea i le nā o le fia wha tūmau wina lea ile na o le tasi lava champino lo langi ian au panga uma o le winga e toros proasa de tawai no atu iai wa au sia se malienga i le ba Usyk ma Parker ia e por fatonu ina lo le faio se ngā sistenga mo ni te wafonga ni tu pentele o le fatonu ngā le WBO o faia le mai ai o ni nai tula talu na faia le fai unga Daniel Dubois o lo ia umia le fuso le panga mafa le IBF e le o mana o e toi fata otu se la fuso anga ma Parker ma se fa moe moe sia fuso ia Usyk e poasa fa poste o mai ai to lua so faile la pusu anga ma Parker o le champini o ia umia le solus fulu o ma to wai of it why wo fa lau tele ina nei fu pete la ka pia le Chiefs Sean twala le Lei Stevenson e va pe o le le lo ina o le meo south ia i fa so longo tama pirpili le o black wo fai ma south tele ia na fai unga ma ana fuanga mo lo na lumai o le fao whasolonga mo mua o le tamarasanga le Super Rugby Pasifika i le ta Aloy Stevenson. O na sa ta alo mo le kalapo le Kupota Spears i le tamarasanga kalapo ia pani mo se whenga inga pupo. Ai e whari ai o le ato e taliu i le kalapo e whamautu i Tokyo e a mai ana na whenga inga ma le Chiefs. A whari ai Stevenson i tole ninga le Chiefs e le asona raf. O le tausanga te ruaio se tausanga sa le i ai. O no se avea i sa winatu ia te ia i le meo stau pa i ai. Ai le o mawhai ona fisosoani iai, ia pena te whaia fo yes swinga. O le mea lea, e au ona ia whaia le mea pito sili ona le lei moi e malona inga. O le mea lea e au ai ona tilo i loma. O Stevenson e nao le tasi le taalonga sa taaloai mo le All Blacks. E na te le o tapunia mau le whai to o le tū leia le o sona wanoa e toi whirwhiri ai, i le au le tausanga nei a pitai. O ia tāua foi, e le o le taimi a tōla na tāle ni lakapi o New Zealand. O le mea lea, e le tau wai ona tilo i le rumanai. I le isi tamar sangari por rorangi o le ruafe mre rufo fitu o Stevenson, o le ama whai ona qualify a pe whirwhiri a foi. Mo le manu sa moa pe a whai mana na oai, se mea o lo ava noa lea moia. Ai na te leo tēna foi, le liu na laka piliki, le sa toi tiki lava sa inia e le kalapo le Dolphins i le ruafe mre rufo tolu, ia ma le tausanga tawai le sa angiai tala whaavai, o lo whai a tala noanga mo le Warriors a New Zealand. Ia ma le tana muni o tamata e over the city forward whaavai o soka Samoa, o mana e so soani e ulina i luma i le maruia, ia le whaalapu tonga soka le tunu. O whamuina Margaret Crichton, a whirwhiria lata mai neli tofinga. O Crichton te masani ona moe miti e toi whia taliu i Samoa mai Britania, mo le fisosoania ia tina ale si au ngā tupulanga ta alu soka, ale tunu, ma ngā rulu e whatasai ma au whaitea mo le whaavaina leo se maro si anga tele, toi manuia, mo le soka a Samoa. Ia, tala nao ne yaso. Tau si sia pe le file mu, ma le anga le rei o le isi, manuia le so, ma le alatu, i le whai unga o le vai aso.
Fatalo fatua lau tala neo le tau mo le so mo le aso atai au. Wingo le tau mo le so e le lei mai wingo le tau se ivanga na ai na iau e ufitia le langi i le afiafi. E angi mai savili mai sau te sifo le atunu ma o le vevela whamawina e luas fulima tikeri ma le malu luas fulfa tikeri. O le angoto ifo le lai le afiafi ana nei le tois fulfitu minute i le tu lai valu. Mo le aso atai au o le a le lei mai wingo le tau se ivanga na ai na iau e ufitia le langi i tu sifo le atunu i le tai au atai au. O le angi mai savili mai sau te sifo fatupla i le malosi i se taimi le auli ma le afiafi. Vevela whamawina i luas fulima tikeri ma le malulu e se fulufa tikeri. O le asoa i le lai le tai au atai au le sful balu minute te ai le tu lai fitu ma o le angoto ifo le to sfulu iwa minute i le tu lai valu. Lautala nau le tamu le somo le aso atai au. Tasilima Ivatolu Amo. Radio Samoa. Ole antilanga nga whaamtaila sunga ia se ulu mula leifi mo an tātou talai peo rei whaafunga anti e le rivaenga o le awoli i le tautua whaamau o le radio Samoa tasilima iwa tolu a mo o le was fulu ono minute o te ene lei tu lai tasi fifia o le ufa tasi me fo i le tofa ia le ala au kuso fia le lei o le Enterprise Motor Group i marukau a wā fo i se tātou li poti mo le somle whaeunga o le nei fo i veiaso vantala whantua i Lala, malo le soifu maruia, ia malo le on sai was for ile fu tato. Tau de leila, ia malo le tawata i malo ko o soifu ro e lau. Talenga, ia, ala vale. Tau tua o tato wa tunu. Ia, pia masania, ia. Tai fu le tua o le wa mo sia lau lau. So e so tai fo i lungo o le litio nei tai o nei o oli. Ia, i tulanga po ia, a wal whaeloina po i o le mātou a nanga. Ia, a whaftai mo le mātou a wano. Tātou te tau whai wha mālo lava, mālo le ono sai mālo fo i le tautua. E ui aina tau mālu mo i le fia fima le vaveau. Ao le lava e la ngona le mawhanwhan. Ia, atono le na fo mousina ma se le mauisina koma mai le lao whafua. Ia, te o le māna, ia na holero le ai mālu ta au la auli la. Ia, te pe sire al whai matu la ro paolo. Holele. Ia, te sire. Ia, le ia mālo le ono sai mālo fo i le tauan. Ta i whai ungo le veiaso. Ia, o aso nei e pe e tele nā wanoa. Ia, inga fo le mai mo ma si iwa ai fo. E lenga to stawa le mo mātua. Ia, po le ainga. Ia, whai o le wa, whai ngā luenga fo i le whanau. Ia, o temi fo i le e alua koe le expert tal toi ina po le roma tuwha mei le le langu lau ke mga orka awa le whanga. Lea. Ia, tau le mai pe o le tā ua fo i o le tūle i tūlanga fo i le ia masana ia inga mwhana. Ia, e pe fo la naki sa e si nā fo i masana whana. Ia, o le tā vale ale a fine ia ai pe e mana o lo matua mai le fitunu fo mo le me. Which is na whai atu le lo i le tamate. Ia ewa mai o i le mga au le o mai ia le ko asfuru iwa e le fia whenua i se vengi a kangakau. So pe ta na po le lo le o tūlanga ia. Ia o na o la po i e ta o e whasoa po i tūlanga o le tatanoa o e whana uma mamatua. Ia tūlanga whapea. Hulele ia mai se ale tūlanga o whaatamo tā vale le tau o fie. Ia lava le taimi po lele e tuwha ia ma soalau pule. Ia ai le stu mai po e whaatau se tā vale mitulang papea. Ia, ma lo o le mea silina e a foi. E lava lau on sai foi le wha soa ai le whaatawina o tātou tāwale. Ia, mi se lava le wha maana ma le maina o mataupu. Ia, wa se tangata, se foi o la tolongona. Se foi koe ngā umi e wha maana ma le maina mataupu se a lea. Ia peo tūlanga na, ia e mi se whale ne me tau ia i le tūlanga o le o e se whanga solonga o lo e pei o le au tilo i le mai mei o tamai. Ia o ngāri la i ki a whapea lau whio lolo i tamai i le mana o ia o ngāri la i te whio e lei. Manga wai le SUV o le fitu no form tūlanga whapea. So e le o se e pei o se o le nei toi vai tau ia i le tau talfo. Ia Banga ai tina matua mai sama matua. Io takatala nai o mai fie fie ki ho ia kai alu kai
fulu no fua a le mātou mai tau ia i le māsolonga fo o le nei mai tau ia pe o le nātau talufo ia ai pe o tulaga na o le ia mau te sosoani ia ma whailo po le ngata i lea ia o nei mai tau tele sa vale ia o kele ia mo technology o lewa wa fo ia wa to tono ta vale na only o safety features ma tulaga fo ia o ista vale mo fai ana na paka sa paki na mo fai ana paka ta vale ia tulaga pena so ta wala na fo le o le mātou sosoani ia tu atu po se tawa ina ia fa mala mo features ia ese taba ai mai se taba tro ia le wa no release mai me vai tawa pombo le malo fa tek o mani si vainga foi le au na si le fia le tu ya tapena tu ia le ia tu ia male tu langa foi le o le tu fino ia da ia ona fa wa le tu foi pe ona mas dia i mai le society tau le stona ia fa tai la mole tulanga le ia o le nei vai tau ia pena o le laisene al tu le vaenga o lo mlau mia vanga na ia nai tamama tina matua po le painga i le internet banking tulanga papia paula na o le tulanga po le mlau mia ile le tolma sina tax statement ai a papia o le to tele o tangata ia nei vai tau ia wa ia le apple template le mobile app le banking o telefoni ma smartphone le io primo fia non per l'ex che tu la papia o lo nubiga no lo la sene te sume moe ia o fa io la ta sam tu la papia ia o tono tato lo toa o lo telemana no ai tato ta vale ia o lo mo mai ta vale anta 10 ia o ta vale le baule se fulo ma le lu se fulo ia ta vale fo e tau di pasi fulu ia po le lima si fulu fo so o la maua so o se tu ai ma paketi fulu le fuala mai la paketi ina ia mawhari o mga patia ia ai awane ia fia fo ia tu la mapule le faso i tono aina ia o lo tele tato wa tavale ia o lo mwhari o na a whai e lau ki filima ia mui la tau fui o lo le mawuse ama no i tu la mapule le pisi tu la mapapea ia misa i la tau lo tau mau kilani ia o ia le tato website na o le enterprise cards ka koda NC ia ka fai ona e tanga ai ia o ia fo i malona le link ia tafa ma fai ona apply mai lo finance ia o tulanga i le trade in apa pe fo lo ia se trade in e via trade in mai ia pai ko ana su mai mai ia e ma fai ona tartu tanga o la wale me li fai le paso le as o na pe o le tulanga na o lo di matai nai fo le tato o na ia mo nisi o pa te sili ia o lo fai mate o mari bua tu nei ia o le sunga le pule ia telecom ia o te mafo ia tau o papo ia po lo nei fo tangata e ma fai o na mo na so o Barcelona o na stazione pa ta sival o Barcelona o na stazione pa ta sival ia po lo sume foi mato e tres po le lima no fitu anga le lima fitu tolu Quay South Road i nei Manukau ia fa tai fo mo mato no ia fa tai fo ile tapo inga se tato no ia fa tai fo mo la mana ia se tau tua bye ia ai manu ia tele ia ava singa nei aso ia mai se fo ile fa sa ia tu mo le weekend ia lo fa ia le tua tato tu e filo ai se tau mo ia lo fa pena ona bawa pel man dia man ta do ta ma ia fa ta mo ma to no ko mbua man ia o fa va lo filimo to nei aso tai mai tasi pe ona te lai le to fa ia le ala au kuso fie le le enterprise board group i panu ka wala au iai ile overlo se la ono tasi ono fantasy valu sa ili so sai le fo i vango la wo le se anti a lus fulu ma fa mi du tu tene le tu la e tasi a fo le tasi a bilato e al programme ole a reto le ona fa talavanti ya ngalo ma se misi beli fa buona eti tasi limu ya va per fo i tu mo fono e la rata ma o tu ma la ma tu me le vango la o li DJ no money yo so se la fanga
Ya malo lava le tafao le ia wo. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Like now, kilometre ma kilingi ta ale fa before ila to ta ya Julie ta ale. Le du bang la woli do af to kneeling to line to see viving all of young or potas. E fa le ali. E fa ta fa to ile fiong ya to lo and then dio. Mo le fa le tu. Mo le ta to da kana le fa le ba lo le sin le reef result. Yo de to ai John Rolling to ma lo mo le fi anga foi. Ile fio to sa. O lea ua tatalaina nei whaatalanoanga mō fofuanga whaaltausanga ala pūlenga anu o Aukilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautino ai o lo o mātou uia ala sao. Hanga iana il akhaveyorsay.nz/our plan. E whailo mai ei so fina ngalo. Aile ia ulia lea so rua valu o mati. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisosoani tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po o ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau whemalanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, pa apili le minister. Tanga iana i le mātou Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mō nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Your daughter's wedding or their dream holiday shouldn't be a financial burden. I'm Afi at Finance Direct Limited, and I help homeowners like you turn plans into reality. Whether it's a celebration or a well-deserved break, I offer tailored financial solutions to make it happen. Call me today on Oluolua or Valufafa Lima Tolu Tolu, and let's create unforgettable memories together. Afi, Finance Direct Limited, where your dreams meet my support. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Radio Samoa. Tasilima ibatolu, amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te fifia e whawhiloa I tātua tunu, mai le amatango le nei aso, tātua porkalame fo le nei o le areto le ola mo oe. O le momoli o ne whawhi upe valu e whapea, o se le alofa, ua le iloa e ia le tua, a wā o le tua, o le alofa lava ia. A whi mai le upu mo le aso le nei, so o se ngai ngoi ngā alofa I titi e te whaia, o lo o iai le tua. So o se ngai ngoi ngā alofa e te whaia o lo o iai le tua. God is in every act of love. E ki loe, e so se mea lava e te whaia, e whaavae I le alofa, e iai fo I le tua I le melnga, a wafo I la whai maikalar puspaia. God is love. Sili fo inga pupu ul fai upule, o le tua, o le alofa lava ia. E le mawhai, a tonu e le mawhai, ona e fesosoani tangata malawa e ki alofa pe e ka alofa ai mai mau pe anga kelingi a kupe o ki alofa kwa ai a kongele mawhainga e whaia le mele na ko kele tele tangata a e mawhaina e fesosoani se tangata siko tasili nei aso ua tu ele tua I lo loto te tau o nga e alofa ai
a e whaia le menga, he tā ua kule menga, ngai lo kau mā whau, o aile a ua lofa iai, ai, wa ai se tangata, ko kasi ringa iaso, e ke lulu iai le lofa. E ele tala mana, ia la mo whaikau ia ele ta mana ole o le whaiwhi au, ia o Dr. o Pastor, a Reverend Dr. Robert Schuller. O Schuller se whaiwhi au longa e le loku fo ele sa mai Amerika, le whai mai laki i laku loku i le whalesa, ke le ngapi se whalesa ki waka, e ka o le Crystal Cathedral, whalesa i longa i nawa i tau, o sa ungi la te māloanga e whailanga e Puritan whalesa, ke le ngai 4 milionga whausia i whalesa. Ia, ke iua ngā maua se tusi le meli, e waku le kusi, o le tusi e waku i le whawhine o lo ngofo i le nursing home, fo i le ua mai. O le whawhine sa whaia onga, a le tusi la lo ki mga e whaikau mo e pāngai ke le tā ua le mele o singa ngai ngoinga e whaia i le lofa. O le tusi e whapea, tā lofa Reverend Schuller, e tele tausanga ua mawai sa ova ai, sa o mai ai, i se vai tau. Ai te i ua tū atu lau tina i le tasi aso i lo fale. Ma meo apple pie fo ia e lua. Ia whai mai lau tina ta tele i whailoa e mua. Aina o whaalongo ua e mai. Ma fuanga lea ua o sauai e au mai pai ia ma oe. Sa o tau ina i le o ngā umu atonu e mauai lau malosi. Ma ia e loa olo o tatalo mo oe ina ia e toi manuia. I te tono le kusi ele i umal tusi, i te tono le tusi olo iai mase siaki ke le ar siaki. Ma upu muli olo kusi le tusi. Fai mai o te mata lava i lau porkala me TV vai esa uma. Waka malole Schuller e elanga porkala me ai lo me tangata Amerika e alu lungo le TV. Fai mai o te mata lava i lau porkala me TV vai esa uma. O te fia i lau launga ina o le upu le tua. Peita ai, o te le o avatu le siaki te lele nei, mo lau fale saa, ona o lau polkalame, ai ona o le ngai ngoi ngā lofa a lau tina, na whaia mo au, i taimi whaingata sa o mai ai. Ia, maila le tau, whamaile kala le whawhinge ranga kusi. E o ke le o fua ia kun siaki le o lau porkalame le ke makamaka sa o ai. Ai o fua i siaki le fausia ino lau falesa o le ngaluenga alofa lau tina sa ia whaia mo au i ne taiminga o mai ai. So le songa tā ua whaila mo oe i le asulngi. So se ngai ngoinga lawe whawai le alofa e ke whaia pe kiki pe whatawa e le mwhai o na ngalo i tangata. A wafoi. O le ngai ngoinga ngā, e tofo ina i tangata le atua, wawhi maidkala, so se ngai ngoinga alofa e iai le atua. Aisea, o le atua, o le alofa la vaia. So mo oi le asurngei, e ase me mwhai unga e awakua i le atua i tangata. E le o le kele upu, ma le tele o autala, a le me whai, ma ai se ngai ngoinga, whatau waa, ai iai le alofa. E ke whisoasoangi ai se tangata le nei aso. Le tua, whawhitai lava, moni lava o oe o le alofa. Awa a mātou whaia le alofa i tangata, e langona ina lava i tangata oe. Awa o oe o le alofa. Ia vi ia lau suafa Yesu le nei aso. Amen.
Sufang Mali now, Jewel Tolo Tutama Mavania Toloa, Ludivang Olasso Malapese, Wantele, Lealofa. I lea ngale tele upu matala. I am no mazealofa. Ie au no masefa. Tinonga. Lauto is fully mama for Bruton Talo late July and Lua. Ten to the Sunga Fifi. I am pasta La File Copa Molpocalamile. So, Emiliva so Antoa, Mo Bellamano Latino, Siliana Leganga. Wale tua ma lona fina. Galo to Tulimai. El programma la Ritola ile na vaia so fo. Fa talo fa Antonia Maria fa moana. Ya, maletonga pa wai nai pori rua. Malo va tele ma tumai. Lady Vangla. Woli Galo Tali to line lua. Joy fa fonga len tro u se abudantu o tala e pere fa fonga ya se yuli. Mai le to line tasila holiday. Hey. Awana ia vea oe pe o isi tangata e manatu ma ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na i o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tau sia le leina i o tātou alu ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID is flu river, mo i lato is flu on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, Tasilima iwa tolu amo. Ole wan choice full tolu day miru tolu ton talo le July lua ole tolu bai ni sine o tanto fa linga ma fa silanga fo ia wale lo pu ili o lo to ia ma lo o to man lo le sai ma lo foi ia le fa ma lo singa wenga tutu ma fiva lo filima o to titi fo ia o ile taimi fie tele ia le o ia pe o ia so ya Wayne. Ja, maar leuk zo ja, lo panti falanico. Ja, van mij le nanto excuse voor het. Ja, or sa ja to tina, ja be faisi na koma tina le yaso. Le la ma to epiki meti a onga. Lipi masile via autolik to pautina. O nai ola woli inai, yo. E fa mankasi o ia onga nei tamiti a onga. Olona winga oso o ilisi tu. Ja be oso ultina avele ta vali. Na wale tilo foi o ile fo. I fa ia. Ai kango maka ile maka pule na wali inga fa. La vea qua foi mala qua male oriki. Le skula ki inga le fa ma ile inga o tara o ta fa McDonald. O le whaalinga mo le vau filifili ma le songa. A wuri ngalo sa lo minga o le tusi o le songa fa tasi ma le lo minga o le vau filifili. E mau ai whaalupenga o Samoa i sisifo tutuila ma manua o nisi o talatu o Samoa o alanga upu o le matafa yoi a le matai le whainga o whaalawalawe e pei o whaai poiponga o maliu e la ngante leo si o singo a inga fe sila whainga o Paulo o si i whaalualo whaalangingo e kalesia ma le tele o le ngangana o whaalualonga. Na o le fitu se fulu tala le tau. Na o le official radio Samoa i le tolu pahan tolu ono Hobble Avenue Manukau e maua tuai sa lo minga. Morisi whan talanga wala mai le lua ono lua tasi lima i watolu. Lua ono lua tasi lima i watolu i ala tahan tolu meralda e ma whai ona e wala au mai i taimi whai ngā wenga. A whai leo i lunga lo penga te whai langi ia a ngai sao ta i lalo le shop radio Samoa.co.nz. Shop radio Samoa.co.nz.
Ya ona fai mai ei leo lau o kanu atu sa oa I lau maota po lau lawa I le tau atu no o loo e au mawai. Whaalinga mo le ainga sa lua fau. O le a sopo ia le manuvale I le fonganti sau. Awa o saunga sau a saunga ta fo I le saunga ta fo I le ti ai pe o le tanga ti ana yutu malama le mele. Awa lau whaafonga anga sa mo e mise upa ia maululunga. Me tu mau pea mai le amtanga o le ngā tanga. Tulau na lava. I lawa tele mana wha aloalo I toi wha wadanto tua I le ainga sa lua fau I le pitonu o ta fito I mangiangi. E maise paolo mangafa maululunga e malu aisi o mantu ainga I Samoa ma tulu inga I fia o le laulangi. La tātou mautanga masani e pei o na whaia I whae unga masina te tasi. O le ansa lusfulu iwa o mati I le itulai lua anga I le whae le fiafi le mauto le tei fono I le se fulu whae pe salo pleisi o tara. Wha malmole mana tua mai lau la fonga e whaia I lo whirangano malie e pei o na tātou whae unga fonoina. Morisi wha mtalanga wha usotai le olua tasi o valu o no tasi fitu valu. Olua tasi o valu o no tasi fitu valu wha mtai lo senia e le tai fono male lau. O le whalinga mai le Whalelalanga Village. O a tapena le Whalelalanga Village se mafutanga mo so se tausanga I a pola matua. Mo le ono vaiaso e whaingoa ua whaingoa ina o le ngafa taulimaina o lou soifua. O se pola kalame fsoswani I tuai I le soifua mai loloina mai whaongai na I le ngana Samoa. O le amanta I le asalusfulu lima o manti I le sefulu le taiawanga I le sefulu rua I le awali. O le no whanga I whaiai o le Clendon Library. Whaaso te whaweane ni te ua misi laua wanoa. Monisi whaamtalanga, whaaso tai ia le imeli lea o penina@whalelalangavillage.org.nz penina@whalelalangavillage.org.nz Ia malisi tala ai lo fia awai il porgalamena e ono vaiaso lea ole a whaanga solo ai. Silsilanga mo le whianga o vaie e sa whanta. I le awa ma le wha aloalo I te tauai, e wha silsila antua I le maafutanga, a alo ma tamba whanau o le rinu o vaie e sa whanta wha pēa. O le a whaia le tātou maafutanga masani I le astona I neile aso antai ao, a so se fulu lima o mati lua whilu o lima. Whaia leile I tulai tasi le a wauli I le lawa o lutu I manga mau. I le tuatusi o le wha li neri place I mangele. E wala wantu ma le whaaloalo I le tātou maafutanga e misi o tama whanau. Alo tātou no, alo alala mapapa au I au kila dei. A whiwhio mai matala mai a ao tātou nuti mea whaatasi. Mau tātou whilo iai. Tātou tālo sia le anga lei. Mai o le tama I le langi. Ia e tu sai malona whitangalo mori e tuailo tau soifua. Ia malabantu ola tātou te whilo I fia fiai. Morisi whaamatalanga whaamole. Whaamso tai le numera o le olua tasi. Tasi o iwa lima lua valu. O lua tasi o iwa lima lua valu. Po le o lua fitu, lua tolu, fa ono o. O lua fitu, lua tolu, fa ono o. Wa mtangi lo se nia le lau a fono le maftanga, ala fio anga o vaie e I au ki lani nei. Ma le tātou wha silsilanga muli leo tauru mai suafa a toa mafuai upolu o tanu ngā manono I sulimoni o tau mai nu mau po o mau. I le awa ma le wha aloalo e wha silsila antua I e wha pēa. Ua tasi moe le tau wha ma le wha utanga I matai ma suli o loo wa ai alo tātou ainga I le mautai tanu ngā manono. E wala au wha aloalo antua I sulimoni o tau mai nu mau po o mau. O loo a fio I Samoa, New Zealand, ma so se tafa o le laulolangi e whapea. O le awhaia le tātou whilo inga, I le aso lua o le masino fau le masino a Perila, lua a whelua lima, I le Julai lua I le awauli, I le mauta fono le a inga I tanu ngā manono, po o mau I le suafa a toa mafuai upolu. O loo le awe mai, o le a le tau fia I se whirangalo au tasi, ma fuli sia I whirangalo le a inga, tau pule le alofo le tua I tuai lau tau soifua
i lea aso taupoina. Whaamaratuantu e te whio mai lava ma au mai i a lauta unga e peola upu e whai a whaleanta. Whai mana whaaloa tele o lo seinia e mawha vātau le taitei whono o tupuola latina o lo waai ale ainga ma palai ali i tai a kui o le a au tustusi o le mafutanga. Ya, o nisi dao tātou whaalinga lau tau mai le rewanga o le au li Samoa. Awala vale longa pui ali i o lo o taupa ia malo o tau malu. Ya, i nisi o fuafuanga e le ngantu leoni pola kalambe mbuai e ona whaanta atia a inga no mafia anga whapefoi ma e kālesia. E seu wala aulia dai au, mana tua mai ima tolea e toi titia wala aulia. Ole mau a pule, ole mau la male ata ua.
Talo fatu le nei tula le haoli lau tofa fonga mua. Pa malo foli tapo inga le tunu. Ia fa fonga mai ili nei fa popongo tala mo lau tapo inga ili nei tula le oni mo mo tala tumua. Tua ia seina le spai fa ululo ni sila fa sala lawino fa mtalanga se se. Ka pa le malo se so sonia company fa va malo I fo tuanga I se ala no papa politano anga ino shore. Talonga whātunuira whara tongo whai plenga le rolangi ia uzik ta penas fusu anga mapaka. Ia whawhangwai at whalau telino tala mole nei tūlamalau tapo inga. O tua ia nem pasau steina New Zealand ia le spai whaurulo New Zealand I le pepelo. Ina ua la pata ia e le ofisa sili o le ofisa o whaamatalanga whari lulilo ia lamatianga. O ia le pui pui ngare whātupula ia o le tosina meo seina le pasika. Ilana tautalanga Wellington Vaso Mavaya sa whari air whatunua o le tautua o le pui pui ngani sila. Director General Andrew Hampton. O le taula inga mo tu le Pasifika I tamau a ingam whawhitau li tau sori ngā tula whono whawa malo. Ua matala ili whaitu toa mo seina. E seini ai whea ngai ngō fuafuanga whata oto, mane motu. O ia whea ngai ngō le a mau ai so tanga mi tamau a inga ma pui pui ngā. E sa whari alam paso seini Wellington e matua ili ai ma se whaavai o le whamtalanga. Ma o tuai le whasala la wino whamtalanga av te se. Mata wai mo se ise wina le sa mala. O mea umalawa tilo iai o whawe au na sa malaina. E tausanga ua mawai atu nei sa iai whea ngai ngā sa saine e Beijing I saina. Ma se numero mo te le Pasifika. Ma whaapopole nai New Zealand. Le atunu a wai or whaalabra betonga atunu e lima e so sani e whaasoina whaamtalanga whaalilolilo. Wai loi o matai lima po le 5 ai. Le au fi ai Britania, Amerika, Kanata, Australia, ma New Zealand. Ta whaadi ai Hampton I le vaso o mawai, e manao ia staina, e whaawaina ni whatau tawanga o le fausio ni fausanga te tele, ile nei tulangi. Ma whaalau tele mai ela na tō sina I moto le Pasifika. E peo na lama ti ai whaau I la vea ma isa tunu I fafo, ma lama tianga e iai I whainga fast pai. O le moto le tuki, e iai lava lana whainga malo, e le sa alo tonga o so te inga ma New Zealand. Ta o ngā tonu iai I le whitena ingala te mai nei I le vao seina ma New Zealand. O le pāre mi o le tuki Mark Brown sa malanga I seina I a February. Ma seini ai se malia ngā toa whata o tongo whainga paanga ma le tai o seina Premier League Kiang. O se whea ngainga sa wha ali iai le malo New Zealand pe ona whai te ai a winga I le ai ni tananoanga ma se wha maoni ta si o mi ai le malanga Brown. O se professor long lango e wha mautu I au kilani wa I whalia e iai se au ngai por kalame sau niunia ma iai fesu ia inga o iai tūmanga nu a tamai kia onga e ulu whale le universite. Ua samina le universite mo su enga SS au kinani po le Auckland University of Technology, AUT. Ia le lua se lau maleo no tamai kia onga, ua tu ua onga de wha mai aina leo por kalame tā pena ua ilo ai o le uni prep. O le ao onga I lima vai aso e wha proston iai tamai kia onga maori ma le Pasifika. Ma isu tamai te tuua o ngā maanga I atu I le universite. O le tai uru langolang Pasifika I le universite le AUT whaalongo Jacob Matapos ta I longo le porokalame le Pacific Waves. I le tā o telelea o le tilo ia I le mata upu I lona ato a toanga. Ma ia tā wai, o se mea mata ina I le universite o le iai lea o se pasene maununga telo tamai e whainga anuenga. I le silia mar te furu le luas fulu I tūra le vai aso maa onga. Pali e whalongo o se langona ato to e iai le fōlaunga o le ao oino te maiti male manuia e au sia ai to mai whapitoa. O se mea o lango ina I ele universite I te maiti. A e ave fo iai e le whapale nino le o langa, ma le whainga ruenga. Whapale nino le ainga, ma isti lava tau tua whaanganu e tau o tele te maiti a onga. O se mea o tau o tele I le universite, a patino le te walatu I le porkalame tāpene pena. I le mā lamlama I le mea mana na o ita mai kia o ngai anga iai I a lato fōlaunga te wao onga. Whaalia e whaalongo o no le AUT o se Universite mo Avanoa o le whaafai le nai lea fo I lea o le mana malama mo te mai kia onga e manu iai su e whenga mo tomai a oina. O whaasalaina leo I sala tupe I le to luas fulu tangata sa stava vali rungo o le ala tele na o ta vali whewa e po le motorway I au kilani le teime o le te sa ta ia le ta le loto o le Destiny Church, Brian Tamaki a November le tostanga upai. O sui o se solo wilafi ma ta avale sa ma foile o umio kiwi a ta avale
I lunga le State Highway tasi. Au anga iatu le no fuanga le Auckland Domain au kilani. Mo le latu sa vali te te sa whai ngoina o le Make New Zealand Great Again. Pari ele ta i leo leo Superintendent Naila Hassan. Ta latu mai tawina i le to alua sfuro tangata te sa vali lunga le motorway o whai ai lo whasalanga i latou. E tari tonu leo leo. O lea ngā ioi ngā lea kulupu sa mawhai se tūlanga la matio o sa ngā lea muia i la tōla ia, ia maisi fwoi tā vali sa whao ngā ina lea la tele le teimina valea. Tā wha matu ina ia ia wha alinga tustusio sol tūla whono ina i tangata te, o sa la tūpe lusa lau limas futa la i sa wavari lei lungo ne motorway. E sa wha alia le Destiny Church, e la tō tele wha mawa po ina ne ke te, e lea i fo sa la tō iloa o ni wha alinga o sa tupe, tā wha matu ina. Ai ora te mene to tolu istanga to sai se foi leo se vai ngo ala to so swenga. Ile te sa foi le te mer falinga le Pride Festival i o Kilani. Ole sai senga mo mai ile lua so talo na sai se ile sto fa. E tawala mai fai ki o fastanga nga yo nga tanga te te. Sa foi la sumari limo February for tu se le tiara tu o Kilani sifo. Ile fai tau nga tu se tambai ta fa tau te se fa fine fa fia. E tu samari tōs futanga tai au fia mata maiti. Tā punia i la tōru tōnu se poto le whantusi. E le teimi sa rolofi e toi se kulupu o iloai o le Man Up. E iene sa o tanga ma le lotu o le Destiny Church. Ma malo ai se tōm whainga e tāu fia i le wha moe. Wharia leo e tō valu tangata sa whato ai whai tionga i leo. O whai iei suenga. E au fia i ma le tō ono sa whai a lato mori mau. O le tō tōru o sa i tai e au fia sta malo e whastu wha. Te tamalo e lima samale lima, e malista malo e fasu fitu te sanga. Wa longa le malo ni usila i kampani fa va malo o mana na o i le lato so sani. Mo le faio se fai unga le fausio sala lau papalo na lua. Ai posi a wala e alu i lalo le palapala tano e a ngai i le isi tu i North Shore, iau kilani. Tala no aile fōlu tanga mo investment o fausanga de tele. Na whaadi aile minister o whela ua inga Chris Bishop. Wa am te vada na wha leo e malo i le marketino le ngā ruenga. Ai po se ala lau papalo na lua, ai po se awala i lalo le palapala e fausia. Ta longo e Bishop i le au fuspono, o le toa telo i la tau e malanga mai a tunu ua whai ai polo keti te telefape nei. Ai ua omi, e leo to iai se ngā ruenga telefape ua whai eni sila. Mai a whaari ai, e mo o mia e le malo i e so latu natu mani le stona sa latu wao ina mai polo keti telefape nei. Ta lato fatino ina. Ia le fa moe moe la for folaina lo ngā tono le tusanga fau. Ia le fa unga i se ala lau papalo na lua a poste tano e fausia. I fa mtalanga te si o company o te ponia po liquidation document. Mo se company te lua nei sa lato sa palaya me ai mo tamai tau ngai Gisborne. O failo ai le sidia maleoro se la wafe ta laulo ai tala fai tupe tongi fa la fonga. I le matanga luenga tupe fa la fonga. Li putia ile le tore News Talk ZP o le kampania le puku ora ta ona ina ato toa e rana nga kuru ma Amy Ray ile ta ilimas for pasene o fai nga paanga. I se whaamtalanga le lominga le Herald i Gisborne. Ta la whaari ai o le whai unga tu ina atu le kampani lalo le kampani sue tusi mo le whato ina eso mea tō tino. E tau tongi ai kampani o ai tala whai. Ta matua i whai nga tā tele. Ma e sa le i whai ngō whialawa. Ele te usanga te luai o le kampani sa sapalaia me ai lua fe lima se la a balselau. I aso tai tasi mo te maitia o ngā onga whaalo tui whale spulu. Ai pitai, sa tolopu i lalo le wha onga ili te usanga nei. O le vaso nei sa li po tiai fo le te punia o le isi kampani a le li Bell Group. Sa sapalaia fo ele se lau lua spulu ni mawheo me ai mo te maiti i ni a onga i au kilani. Wa pasier fai ngā maro Papua New Guinea ne toe teu ngole lato whawai walo i ai o nā mana ia le tunu o se tunu Kerisiano. O lea whai unga sa whaia i le vai asonei sa wa i ele mafuri o le langolongoina o lea toe teu ngā le valuspuru a au sui o le pāremene sa paro te ioe ai tō whai te te. Wha o popo ia i nei toe teu ngā o le wha Kerisiano o le a tilo ia i le sini au tūlona limo o le whawai. O le tusi pa ia, o le alo ia neo na veo se whailunga ba ia o le tunu wawao. O le ripa le mia, ia James Marape, sa pisa tele i le langorangoina o lea toi teunga sa whailona whaamariaina ili unga wai nei, o ia ta wai, lona whawhiafi tele. Mai Amerika sa longa e President Donald Trump i le whailong tusi awa o le whaalabra mtonga tunu o le NATO
ya Mark Rutte o le pule ino America le moto Greenland o se mea te tawai ina ia whaalele ia tili ei pui nga whaavao malo ma ua whaati tele nai nei lana whaato sina mo le whaoa e America o le territory o le malo Denmark o le manatu Trump sa ia whaalia ia Rutte a o sa whai whaatasi te tono le official president o le Oval Office i le so pa ia whai ai o le atalano ia te e winga i le tūlanga ina usilingia tu sao ia Trump e leo whai li potis tūlanga e whaoa ia America le motu a sa tali Trump i lona manatu o le awhaia. O le whaoa e America o Greenland, sa avea matalanoanga au tua Trump, wai le taimi sa ia toe no whai ai le ofista le asulus pulo i Hanwari. O rata wha matalanga, wai ese manatu, ke tu wau, e manao i le NATO, e wai i lana tau mawhainga mo le whaoa o le motu. O se manatu sa te ina maros ia i le pāle mi o Greenland, o le awhaste ese, ia mute, e gedi, e peona ia whari ai lungo i tula o le Facebook. Wa lava le talano i ai. Talok nga, le tamari fusu sa mo kiwi lupe soli ai lauri Joseph Parker. O li ipo tenene fata o toine fusu ya Alexander Usyk. Mo le champino lo langa le WBO ia po le World Boxing Organization. O fatonu ina ele fala tongo fai plenga le langa Usyk. E fusu mo le pui o le champini fasanga ia Parker o lo tulanga mo mua i le luina o le champini au tu. Ta faalia el presidente le WBO Gustavo Oliveira i lungo a wala so tainga lau tele. Walo ia nena whatonu ina le whaalabaru tonga ia le whaamalo si o le tūla whono mo le pusu anga le wao Usyk na Parker. Ina ia avese ai le tūlanga o le champini o le interim championship le olo umi e Parker. Wa ia tā ua foi o lea ngā ioinga o laina tutusai mā lātu wā inga. O le tūmau lea i le nā o le fia whātuma wina lea i le nā o le tasi lava le champini o langi i an aupanga uma. O le winga e tōs fruasa de tawai no atu iai wa au sia se maalienga i le wao Usyk ma Parker. Ia e po le whātonu ina loa le whaio se ngā sistenga mo ni te wafonga ni tupetele. O le whātonu ngā le WBO o whaia le mai ai o ni nai tūla talu na whaia le whai unga Daniel Dubois. O lo ia umia le fuso le pangma mafa le IBF. E leo mana o toi whāta otu se la fuso anga ma Parker ma se wha moe fia fuso ia Usyk. E poa sa wha fōseo na mai. E tō lua aso whaira la pusu anga ma Parker, mo le champini o lo i umia le solus fululu o le masi tō ruai o Februari. Ua whaalau tele ina nei at fulupete lau laka pia le Chiefs, Sean Tualau le Lei Stevenson. E whapea o le le ilo ina o le mea o sao wha, ia ina whasolonga o tamai piripiri e le All Black. Ua whai masao tele i ana whai unga, ma ana fuafuanga mo lo na lumanai. O le whasolonga mo mua o le tamarasanga le Superaga Pipa Spika e le ta Aloy Stevenson. Ona sa taalo mo le kalapo le Kupota Spears, ili tamalo sanga kalapo ya pani mo se whenga inga pupo. Ai e whari ai, o le ato e taliu, ili e kalapo e whamautu i Tokyo, e a mai ana na whenga inga ma le Chiefs. A whari ai, Stevenson i tole ninga le Chiefs, te leso na raf. O le tausanga turu ai, o se tausanga sa le ifiafi ai. O no se ave ai sa awinatu ia te ia ile me o stau pa i ai. Ai le o mawhai na fisosoani i ai, ia e pena te whai e swinga. O le mea lea, e au ona ia whaia le mea pito sili ona le lei moi e malona inga. O le mea lea e au ai ona tilo i loma. O Stevenson e na o le tasi le taalonga sa taalo ai mo le All Blacks. E na te le o tapunia mau le whai to o le tū leia le o sonava no e to e whirwhiri ai. I le au le tausanga nei a pitai. O ia tāua foi. E le o le taimi a tōla na tāle ni lakapi o New Zealand. O le mea lea e le tau wai ona tilo i le rumanai. I le isi tāmara sangari pura rorangi o le ruafe mare rufur fitu o Stevenson. Le am foi ona qualify pe firfilia foi. Mo le manu sa mo pe foi mana na oi se me o ava no le moia. Ai na te le o te na foi. Le liu de la piliki le sa to i tiki lava se nia le kala poli dolphin te lua ma le tolu. Ya ma le tau sanga te wai le sa ngia i tala fa vai. O lo fai tala no nga mo le Warriors a New Zealand. Ya ma tala mo mori o tamata over the sea forward fa va so ka sa mo. O mana e so soani e ulina luma i le maruia. Ia le whaala tonga soka le tunu. O whamuina Margaret Crichton, a whirwhilia la te mai neli to whinga. O Crichton, te maasene ona moe miti e toi whia te liu i sa moa mai Britania, mo le fisoso nia ia tina ale si au ngā tupulanga ta alo soka, ale tunu, ma ngā ruru e whata sai ma au whai tea, mo le whaavaina leo se maro si anga tele, toi manuia, mo le soka a sa moa. Ia, tala nao ne yaso. Tau si sia pe le file mu, ma le anga le lei o leisi leisi, manuia le so ma le alatu, i le whai unga o le vai aso.
whakatalo whātua lau tala neo le tau mo le so le aso atai au. Wingo le tau mo le so e le lei mai wingo le tau se i vanga na aina iau e ufitia le langi i le afiafi. E angi mai savili mai sau te sifo le atulu ma o le vevela whamawina e luas ful lima tikeri ma le malu luas ful whatikeri. O le angoto ifo le lai le afiafi ana nei le tois ful fitu minute i le tu lai valu. Mo le aso atai au o le a le lei mai wingo le tau se i vanga na aina iau e ufitia le langi i tu sifo le atulu i le tai au atai au. O le ani mai savili mai sau te sifo whatupla i le malosi i se taimi le awauli ma le afiafi. Vevela whamawina i luas ful lima tikeri ma le malulu e se fulu whatikeri. O le aosoa i le la le tai au atai au le sful balu minute te ai le tu lai fitu ma o le angoto i fo i le to sfulu iwa minute i le tu lai valu. Lau tala nau le tamu le so mele aso atai au. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
sive vanga wa le si vanga va o ile taulanga de walus fuma tolo me tu bota nei le tula e lua mo le tula nga fa tain sunga ya se yulu mo le fi mo ta tu tala ile nganto ile so ya le dei fo iva ya so an to mo pel mano sul tino fa wi da to ai nga le wenga le fa ngol via so yen ta tu toi fi lo fo ile da va is fo le lo fa malanga le yo le tapa au sile lunga tu lo na we lunga le tele ni si o mantua ma ta le fo ida wanga yen to piki mai le fa na wa onga ile tu uaio onga I se temi le o toi ma lo ya tu le on sai ye wa vule nga le vonga pese ko fu ile le tiano fa ile e ma lu lu mo e ma fa na la ta van ya nga la ko yo mengi le vel ya kapi ya kapili ola le mela ma fa ye chipe fa yo na wa le o la le ya e le ma fuanga ya antono wa umarkis ya wa ka nga ko ke siol bena le ma lu lu javali o le si va nga ta wa to na ma fa lo ma fa ya pe fa ma fa vo lo ma vo fa e ye le menta o le fa ma ya I so sta vale lava il te mile ki ye le ma lu lu ya pol e ma fa na fo o le wingo le na po le nga fa ma e le na te fa ma ina le e na want to no le ta vale ma mana vaina oe ma la pa se e a faila ile isui a la vale fa ma e o la ta vale me fia fu tau sanga tolwa o lo no wi so se te mi anga ki ia ile le fo ia le e malulu o lo e mana vaina ku sanga ma nga ia la va no malulu ai te le usile fia ia wa me o le pefu e te tau le lo atu ia vainga nini i o le mele o le pefu e whaingo fie ona e maua I le tele o ngā singas e pe ona pepesi le nei fo I tau o lona wingala e te tau ona e alue ave lau ta vale I o le fala insinia yo e weke kangi a e le si le fia elementa o le insinia ia po le whainga le service o le ta vale a weke kango loke se mea o le mea ngai kere ngā masofa sofa I mea ngau ka vale se au ke manga kua ia la ka manga kuria ko lan koi e lan lon tamba toli tau ya arwa ko ro marga mano e se me ke manga o tamba e mo ke marga lan koi tau alu e fuor so ur ka va mo le merga mi ki e fiu fa ki e fe au a fe alon fa fe alon fa abra u ko I se furuga vale ka mi milongi o a fa ia ku I se we fa ile ia fa o le fa ma ko nga pesi a fa ku I le si mea fa mai o le ke alu ka ma manga io ki nga le se na ko ma manga fa me o le fa ma ia wa tu lo ia ku lo mar ko inga foi le le wa ku mai o le fa le musul ko inga sa I se I kango e maka I le mai to le ko nga yo inga le ki kire ko fa me kana ko maro o le fa me nga bra mai mergalo ko inga kango e fuor soa o ka vale pe o lava soa mer vai maior ko inga sorry o ko na arka malo ku ia maka ia ko arko inga po fele ma sawo ko irka ma ale mo ko arka malo ku wa ia ko arka ma o lai ku ma le salurima io salurima fo o siro maku o lai fo ko o manga sanu fuile o manga fa fa le pa ia Chau lo marka malo marsal lima lo maku ya le ai spisor kamalo ala ku le yan ko inga foi le maka mai ilanga fu nga swa uleng sa mangi ya al wa kor kamalo pateng mangko pa over pengar ka pung yo fi fo le pa ka na makala wa ya ko chol ko nga u a me foi le fa ku ka pung ya fi ya kau fai urko ingala pio ya wala hu kloi tole be me ngana pio viva le lei ya mau fa ku ro du ya o me la su e men koi men ko mi ki vo le fa ye ku ye le fa ai ka milo ya fa ku ye ai sola a fa ye ku ye le ku ona un fa mi ki ngale u ane ka lo alor ki fu ya fa ku men koi te la ko ingo wat ko per fu nga suap Mangkua na ngala ku ma lo ma le fo. Mal sa lima fo was ko inga o ye silo makua. Ma le inga ku ngale inga ku ngor koi ore ka ngor ka ma lo dipstick fo le ole afi. Ka ngor sa or ka ma lo ka pung yo ne. Le ka pung ine hu ko so ha.
Ana mai ngā kungo skoi. Lua kia ngiu mangolere. Aulere. Ona sa lima si no maku. Lale. Ngā ngau or kamar. Ngā umanga ngau or kiangi. Mai ngā kungo. Chol. Ala ler ka ko. Ona fua sua au fua ka ko wa fua. Ko usa o yer ko ngiu ko. Ole mea la le fai atu i a tatou. A e rei loa insingia. A ulo kea. A vea koroko inga mana lo makore fea ua alo fai. Alo fai. E wale mea ngai kupu. Fuar ki angi ulso a ur ka afrikano fai. Y la cosa suena rap. Scooby-Doo papá. Alofa ro pita no mafaali sofina ngalo e winga ile luma na i o tau nanga mai. E mo bia le pule nga no au kilani lau soswani. Ile fainga wana fai unga tau se le ni moati na e ile tau sanga o luma nei. O fatara noanga e winga ile fu fanga fara tau sanga ale pule nga no le watatala se i au lia le aso lo se futbalu o mati. Mato te mo bia sofina ngalo falia e winga i nei fu fanga mora tatu i tulangi. Mo nisha famtalanga ile awale faali sofina ngalo asiasiane ile akhavousay.nz/outplan. Avia maua so sad. Omega Kai. Omega
Kakas. Lua selau Cavendish Drive I Manukau. O le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai manukau ne Omega Cars. Umalole keisile Omega Cars. Talofa Samoa. O Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Lewa family tu teni le fo le lua o linga lo tanto tala I vai fo lua tala tala ngape antale tolu I le awo li nei avelo jama to we tala fo malo so I fu maruia le tu fa wo le radio Samoa Jasi Lima Ivan tolu a mo o le son na file no ta wan to ile ta puri o stasio a onga le o ta o Waiuku College yo e lua onga na ta puri fa fu se I le son nafi ma fa bela ona toia a wina to ile fana wi ainga. Ona I meli tau wha mata, na whapele ona lafuna to se tangata, a ngai ia o ngai lua ele uta awa mai ia le ngō le isi ia onga. E bita iane lua onga e se mai ia Waiuku College. O le sola, o lewa mai le wha matalanga, ua maua leo leo. Ila ua ia to luan wha ia mele, o le li e lua se fulu tau sanga le matua, le sa ia la funantu se email tau fa mata wila onga Waiuku College ya ma sa va pele ona la to maua malongo ina ilo ia la matanga alwenga leo o le sola na fa pele ona loka ina ia se li ma se to mai tai tang fia ila ile po na po se ia malama le tai ona lila e o mai la ile temilering o le wa mai ona tula ile fa msidonga le fa msidole I manuka ia le ula le to lunga le ula ia ko rua ia mai o le temilini o lo tau fia le ai lo tau fia te bita o le famile fa mtalanga o le ua mai ona tula I luma o le fa msidonga o morianga ia fiai ia le umia leo se a upenga malosi ia male isi vainga o le umia lea oni ututang ia po ni purufana toni e maka o kia fo ia ko ngā me va pengi so. Ewe. Me te le no te wha longa tuai I le turu o Amerika. Lewa a mantana so solo mai lava. O lewa o me tono New Zealand. Luas fulu tau sanga na matua. O le makuala I kikia. Na. E moni o le tu la fono lavi tono New Zealand fulu valo tau sanga le tumtiti. Ya fa mai wa tangata matua. Yoe. O le koa kele I o le au sifuru vanu sifuru iwa lua sifuru lua kasi lua lua kolu lua wha lua lima e karango I e kembringi e o kua kolu se furu e pe ia o le karango o kamiki furu e kua se furu ka usanga le makua e le I tai ona o le tūlanga fo I le ua matua le mawhauwha ia a fa pe foi la ona e te fa fonga mai le riva ngo la wuli o nga ele o mapula oke ia o ku la nga nga kas ele ma foi ona fa top ina e tangata ia le tupu wa e o le soifua o le isi tangata soifua se ivanga na lava ele misi le upu maletala in le ao po ko ku ye musinga mili ko ku ye musinga fa ake inga foko anka usu yela iele ai al mari fo io o me ia va e istobit e ka ise furu ifu ka usanga ka ise furu montu ai fa longo tu le talano sole o le karongo merka ka wali mas furu ka usanga le maku e por tanga tu fa furu montu pu usanga le matua e le nganto ile e matua ilo le fa tino ia fe au masan to tonu le ainga ya mi se lo te mile la wita mafa a fa yo le vai fa fole to ina male lo matua le tani malo sau le male ie I sul solo e por I fai kanga fo sa fa I leila su maya tala au maya fa le me kausam e se le matongo fio le tulang fieni ai nga lo fa yo fa tino tonu le na me le vaita
Ia pe ngā o sa wafo le ku mai o, let's eat. Leo ngā o wa ai e mai, ua whaisero. So, ia. Ia ngai ka mai mea lai. E le aso nai se singa, ma tāpenanga o meni o tā longa. Ewe, o le tele o me se ia tūlai mai tono meni o tā longa. Ai misi ale whateita ingala tamai o tā longa leo le lakapi. O le tā longa le lakapi, e whengo fia ia. A mauar kou au le polo. Longa winga e mauar a ngoi ki o e aluar kou au le lenga skoa. Ai a le isa polo le kou ap. Ia ngalonga winga ngar kou ki ngai ngā kapu e kapu e kapu e. Ia le au le o me mrepo. E whapena fo i ale mele o le tātou tūmanga. Ia. A lea o ina tula vai i le whane. Ia mwhukua whaasolo koi le a onga. Ia ma isu ma. No whangaianga i atua ia ma tua mwhana. E le taitai. Ona. Whaatope tope o na mau e le tamititi. Le nā o onga. Ia. Ai nofo ni me ma fofau. Fa mai tātou, si o le whasa mō, kaunga kā ele so fuangangi. Na matalono o masa tasi, o li i, Samoa, tui fuani tono New Zealand. E kau pangu ana whasa mō. E whatoa hao olo na olanga, i le mele e tau, o le mai tau lili. Ia pe o le sao wha, i to tonu o le sao wha i ngā matai. Ia e tau pule me nei o wha la velave. O me lani tala e te. Tani. O kou kai se maa neia. Ma le matango fi. O an tātou tū manga wha Samoa. Pe a moni. Le mafua anga he leo na whai. Pe plale winga o lau kanari. Hamai. A fu i lea e saule tangata. Au mai le si. E alana au mai ona o le vale alofa. I le ua a mia i a po i la tofu i o lo soifua mai pea. Ia lo whenture ioi, e au mai a vaku, a whamai. A fu i lao i nāle tate i loa i le moni o le alofo le tangata. A wa a moni le alofo, au mai sa o le mea. A koe a vaku la le mea ke uakwai. O ne i le o le tūlanga foile, whai mai. Ne i e maa ngoa i ngā meanga. Ka kia i ngā, e wha whaingo fie ima, wha ma a venga. I lo tātou ai. O wha, e ma sisi mea. Mai lanta. Na uwa ai voi lan mal ka ngaka o lenga sa wai. Wea, mai, uwa ai voi lan mal tangata. O lena sa voi le. E su e mea o ngā i. Pa whenga i lo ngā mea. Mai ia foi. O umanga sa mua. Aru aku. E koe vai ua koe aru koe sa. Avaku. Koe aru fui koe sau whaakoru. Avaku fo, whakero. O le wankaunga aidi soro muti. E le whape sau kasi, sau lua, sau koru, sau wha. No. E li se mea whapenga. O le mea tonu alna. Lea ua la inga pi e wha se sepa vo i le vai. A nisi o whana. O loo soi fua maola. I antunu unei i whafu. Wa isher kua inga wha Samoa. O le wa a makanga whai ngise o tātou. E ana whaen tūleo lei te maiti. O le wawhiri mari o pahi malawhai. Ai wha meilo maletala. Ai misi anta maiti. O lea ua whai o lanto ai. I o lena ola i leo langa wha New Zealand. A wau leo langa wha New Zealand wa Australia maanturu uma neifafu. E kokongi mea uma. E le hamse me moho fu. Ioi. Si vanga na o nei no fuan to mititi ele fale o na ia mantua. Ia, amu ia o ia o ngā ele isa me o kongi. Ia o tununi. Ia nai tau te sila fia. Le ai ma se mea. E maua ma se fire emu. Ia o whakurei, o le hala le mea ngā wa ewa ai. Pama, oka. Se utu toi fia hanua o leila o wha Samoa. Ia, e fia oro tōne. Ia, le lei. Ewa ai. A whai o nei te whai mai le wha Samoa so uma. Whingo fia o kani o lam ka upu. Wa aingi o solivi. O nga e halu le i Samoa. Ke lo leo tini fufo i le kolu whaari mo ngo fiku. A maka kwa lua kau sangara wa maka ngaukara. Ka mako ngua ngai ba vele le o lau wha Samoa. A whai o tū maa nga wha matai. Ia.
o Samoa fu ia a makamai. Oi. Ngofo ia ka forko inga. Ia pole fai upor ko ai. Ia ngai fa no le kusi ila. Ai le ai se fale a onga pito silio na tau ngofi. Nei lo walu i Samoa. Ea o ilau fa Samoa. Pea fai. Ia ngai ki ngau ngau ea o le ilau fa Samoa. Ia fa venkavu. Ia ngai ki le fong. Fai le zoom. Ia fai le visi. Le visi le ma sangianga ve vesi e kako. Ia o antanto tūmanga. O te no fa mo te mafofo ia sola fape. Tano fai. Ia sola. Ai le ingi mea ki ngi pusa pi supa. Ngi pusa moa. O ngi ka ai ngā ie. Ia ngi apa ingu. Mea umfapenga. O le te no fa mo mafofo. Fape. Ai se fai ngō fi. Ma le tango fi o tanto fa le bravi ia sola. Ia wa. Ai no fa mai mafofo. Ja. O mo pua a sei tūrou. E fau ngi a kua manu papalang. Ja. O le a mai moana. Ia o singa ia konga. Ia a whaku a mai. Ia i furu mua ngana tanto ele a mingilo e wako ngiro. Ele mala i sei ngā mala i sei. Ia a whai o le monilda. Ia tano si. O le anka kau sisi iai. E hifo ele malisi tu, o lisi tu, o le mawaenga ale ua mariu. O le mawaenga la nai tā maua i ai nisi fo i lele mawhai mai. E le ai ma se makai kusi se kasi. E suia o le mawaenga rako inga po le lo maku. Mana ia. E se le mana ia o le damea. A wae e a vea lea. Manta iala. O le wha moe tā pena le ainga. E mana tua fo ila. O le ua mariu u wha ilangi le fōrang. O e oro soi fua mai. O ila an tau nai tāpeneina. E fo le tein. E anga i entuai mea nei o ainga poto. Ona o le vale alofa. Ma le fia so soani. E te longo fia la ainga vo ile le fe mana mlama. E fe alo fan. E fe ngale ai. E fai mea fa atasi. E na avantua le polo kana me le ua umana whantantia e le ua amia. E le aiangi suinga ke kele e whai. Na paua o lea, ia na o le wha manatu atu ni nai vaenga. E te tau ona wha upopui. Ona o le fia langolango mo le fia wha mantungo fiaina. O le asu. Ai a wha pe voile le koe ngā me voile le. E ngā le masaua kwa wha o yo, le ai. O au le whai ala so pulea. Ioi. Ane laka I forwhanga au ngai fafu. Ia a kongoa skulanga whape. O le mea nā lea le no tupu meni o vevesi. O na o le wha vevesi o kako meia. Ai a alua I le anganga o le alofa wha maon. Le hima se mea o le akupu e fose vevesi. O le isi vaenga te tauana silafia. O le wha malama uma. O se lengi ngā maua o se lengi ngā whaaru, ma se lengi na tutoi. Eo. A wā a mana lama ala ngā mea, so le so ke whai ako hele ma se se ko mumu. Eo. Le ai ma se se, pe ko mumu, ia, ko wivio ko mumu. A lua oi, ko mumu peo. Ai a whai o le lua kore api. Ia, o le kako se lengi le lenga maua mai, I le vale alofa, inga wau me ma san. Ia, bla. Ia, o le se lengi le lenga wha alu e whai mei kako wha kaunga. Ia, le ngei marangi. Ia, a wifolar kupe maua, ko eser kupe wha alu. Ia, o le koko e ngai siriva, ia I e wha kaunga isa purkamu. Ngale ia le ma se pisa. Ana me foi le ke ia wa uma kua ma fa molo a ko ya male apire kuskusi e ka kome. E le o le singa ma fu anga le alinga ve vesi me ngi o fa le la. Io. E le o le singa ma fu anga le alinga ngulu. Ia le tele o ma futa. Ia ka ki ia la ma fuka nga ai. Ia ma fuka. O le ai ma fa una fo ala me. Ai aka ko woro la I kupe mo e kongo e kalesia.
tonu o whaala potonga. Ea. O le ana kūranganga i ka kōseri. O manu pui ka kōseri. O wha mana malama ka kōseringi. O a mai ka ko bank statement mai o le whale tupe. O a mai sa o an tanto bank statement mai o le whale tupe. A wai manatua. O le mele o le statement mai whale tupe le maa sa ngōwhai a kua i le tusi tupe le toi ina male lo matua. E le maa whai e sisi. O na suia. A alu manu meo le kano le kupe fo i lele kangwa o e ka print mai. E le o le mea ngai pule ya oi. O lona wha a mao ningala. O le au mai. Male bank statement. Ioi. O le tana o le tupe. Le tupe maua ma le tupe atu. A wha ala potonga mai ka le sia. Au mai sa o le whale tupe. O i ngala. E ke sira fiai. O la e a korko kupe kongi o. Ai le wha pe foi lele. O le ama i o le kako pepa, maanga i o pepa. Maanga i o le leola le o le inka. Ia le whama i o le kako kupe lea le alu kongu ia o le ola se kupe le ia. Ai le ama i se bank statement. A wai ke visiri ngia lo le meanga. E ke e lo le kangaka le e whaka e kango le mele o le kupe. O i dai lai te sila fiai. I le me lai tupu. Ioi. E te e lo le tangata. O lo o ngafa tauli maina me nei o sele. Ona e i lo lea. E iei le mea ngai kupu. O le mea lale. Ia na mtanti antu o tafu. E pule an stafu nei le lau lona sa. A o le ngi ia le mea o tupe. E se lo na au ngā. E whai e tanto fe wha antawa inga. Awe le tupe o maile o loa. Wha tino la o nanga to tongi le tupe. Ia wai. Sia koe wha anonga ko hui le. I koe ngā me inga whai asola. Au mai i se mako ako kano. Ia a waku skou ka wia. Eoi. A reo ngā. Ia a mai se mako whanga whao. Ia a waku sau pā moa. Eoi. Ai au mai le talo le tupe le se bank statement. O longo wi. A loe kori le mea ngā. Wha a kūre kimi o le kouwhonga. Mai e whai aku iai. Se whamale mole. E ngā o le whesiringa i kia wa kou vane. O i iska ko bank statement whamale mole. Longo lena i a tea. Ua tala ave. Le matangi le ea. Ua ina le manongi. O funga la au. E o le whaai ai Samoa o tama whanau. Your
te whaavai vai Aia mana Samoa lau tapua inga Me ona talo lua tūna mawhatai lo la lo whaiva O se whaiva tapua ia le mea moni e oe manuia Tauina ia e mana toa lua tunu pele male tapua inga Ia polo tino ae malama malama o mata O mamana ia tafe toto ala Manuia o la asama Tauina ia e mana toa loa ta whaamai ia whaamua mua Samoa e ole tama sani o tamana o matua tuile atua Awane i o ta whaamoe moe i le malosi Mana tua au na le atua lo o puno mai Tatalo mo so taui Suko mali da ole chofa ya fiu semo le chofunga faiwa tampua ia ya e maruia da woto e lima merute. Ora tale ole chulang tolu le usau di bang chat to vang on telephone. Ya wadan tu lenga da peritania tala e vai fanua. Lenga tu le on chat to tala i ta alonga. Ya tala si o lewo mo sau paka. I dai la onga alefana. Samoa for Irua.
this update, the government's told foreign investors it's exploring tolls for all its upcoming major roading projects. There are currently 3 toll roads in Auckland and Tauranga and 3 more in development. Transport Minister Chris Bishop has told delegates at the Infrastructure Investment Summit in Auckland all the future roads of national significance are being assessed for tolling. That includes Hawke's Bay Expressway, the Belfast to Pegasus Motorway, Cambridge to Piereri Link and the Tauriko West State Highway 29. We want to understand how we can grasp opportunities to use upfront capital to help fund future projects like other countries do, unlocking growth and productivity benefits sooner. Meanwhile, Labour's laid down its bottom lines when it comes to foreign investment in infrastructure. Finance spokesperson Barbara Edmonds has been addressing the summit on behalf of the opposition. She says a future Labour government won't cancel, pause or review projects just because the national government started them. But she says there are times it may step in. The next Labour government will not support any step towards the private ownership or operation of our public hospitals, schools, prisons or critical infrastructure. Library workers have been left disappointed at having to take councils to the Employment Relations Authority. PSA Pay Equity Advisor Nanette Cormack says they want the councils to engage with them in a genuine way. At the moment, we don't believe that the proposal that they have put on the table meets any of the requirements around pay equity settlement. But if we can reach an agreement with them, that would be ideal. Hastings is playing host to its first ever Meatball Festival tonight, featuring celebrity chefs like Ben Bailey and Peter Gordon. The council's Vicky Roebuck says they're hoping for a strong turnout to make this an annual event. Based on the support we've had from restaurants and chefs around New Zealand, we think that this has got the chops to definitely be an event on the culinary calendar. That is news. In sport, first practice is underway at the season-opening Australian Grand Prix, where Kiwi driver Liam Lawson is making his Formula One debut for Red Bull. Both first practices in Formula 2 and 3 were called off after crashes. The Hurricanes have identified discipline as the key to lifting themselves off the bottom of the Super Rugby Pacific ladder. The Canes visit the Highlanders tonight, having not lost to them since 2020. Lock Zach Gallagher, who'll make his belated franchise debut after an Achilles injury, says they've talked about trusting each other and remaining patient. Just around finishing and executing. Sometimes we're building good phases, but we let ourselves off the hook through ill discipline or silly errors or mistakes and just closing out games. That's sport. Fatalo fato lau tala neo le tau mo le so mo le aso atai au. Wingo le tau mo le so e le lei mai wingo le tau se iwanga na ai na iau e ufitia le langi I le afiafi. E angi mai savili mai sau te sifo le atunu ma o le vevela whamawina e luas fulima tikeri ma le malu luas fulfa tikeri. O le angoto ifo le lai le afiafi ana nei le tois fulfitu minute I le tu lai valu. Mo le aso atai au o le a le lei mai wingo le tau se iwanga na ai na iau e ufitia le langi I tu sifo le atunu I le tai au atai au. O le angi mai savili mai sau te sifo whatupla I le malosi I se taimi le auli ma le afiafi. Vevela whamawina I luas fulima tikeri ma le malulu e se furufa tikeri. O le au soa le la le tai au atai au le sful valu minute te ai le tu lai fitu ma o le angoto ifo le to sfulu iwa minute I le tu lai valu. Lau tala nau le tamu le so ma le aso atai au. Hey, hey! Oh!
Tamoli gospel music le vangola. Woli do sfulumidu to te ni ling to line tolu vat talafan to man. Tu ala kan tele ole fana wa onga ole na tu wa onga le fo ya sprele talo to mi jama yo to. Ja mi la onga le ya so sa onga pole da sa no fo le fale. Ja, le fa ma le fu spa. I tono le ta vale tono le to wa inga fa suyo ofua onga fa sila me ai fa so goma sa mai mo tanto pole kala me of silver tali. Is a temi ole awo le nei. Ja, ole wa toi fia. Ole usu tasimi tu te ni le tu nai tolu fa malo tu man. Tu mo fa na wa onga ole da wa ga tu ya inga fa mali lo sa ile nei va ngola wo le malo ave ta vale. Ole fi mala ga le va ngola wo li tu na le sa sa fa tapla ina o ta fa wa onga ale fa na. Kia ora, talofa lava, ni hao. Celebrate Auckland's vibrant cultures at World of Cultures Festival. Enjoy more than 130 free or low-cost events on offer across the region. Search World of Cultures for details. Presented by Auckland Council. O mana umie o e po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usila. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata au po tau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. Ma tala noa yalu isa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. If you feel on a rental se fala wilo antula na fabitoa molema sino February mamati e los fulposene wa pa uma ula lo ile tongi pe antolwa so pe silia to foil e te faonga ina so se tavale ma bawailo avdo ile se e afetala Samoa ile fai unga le basina e ba fai ora pikile tavale mai le malava lele foleolo polo tanto ofisa autu yele fua pe momulia to foil faltali malo o lo e fa mautuai ai nga fabitoa o lo ya tanto insurance e te fili mai ina de tupu se lave ai olo o yaile fa mama avenga ma de tuolo yaile tanto account in New Zealand be la fosa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy be fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga vala au le Pacific Easy ile ovalu se lau o tasionono be asiasi ile tanto Facebook o le Moana Rentals o le penga ta fa ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o lau paanga e taitolo ina oe a o e malanga asiasi I Samoa Radio Samoa. Taslima Ivatol Amo. Hello, saya Tolu Tengbian le Wantiel Radio Samoa. Hello, Tolu miru to te nele to line Tolu. Tanto si Tolu to dangal for tuya animal ka for you marurewa so ile stanto tavala de vangola. Oli va talo fan to animal ola gal. We malo le so fu mruia. Ja, fasta lava se mal mal mato ava no yela nga maulalo fa talo fa malo lava le on sai ne ya so muli fo yonga luenga. Nisi fo fa senga luenga. Ya me se fo le ka for you yelo tawalo pe nei tula le out. Lele. O se ko va anga ka wano ri en. E wala ka walo le va nga pongi me. Ole mo ke fa pe ma ko for ka va le me nga ro inga nga yima va inga ko for ka va. Ka ma ko pa. Ole fa ya mai ngo vala a nga la ka wa nga le ya uria ko for tua yele tale ono na ne le fiafi. Ai ma lo sa ma lo fa ma lo si o te lo le tanto ye fo ile fa ngo le so ya a pisi lava ya wanga lo I lava mfuala au be na tang mafa eni o ani va nga tona fa na tule fa fonga nga Samoa le tapo mai miselo fa tu wa yo o nga nala afa tu na to lo to e fasta ya se o mani o si la fia lava la tunu wet fa ya sina telo fuala au foi na teno fuma
Ia whaftai lava matua wanoa. Ia iona le asu whalaile, ia le asu pisi lava nei o le ka for you. O mawhai for you na whamania ina le tua tele o nisi o mwhainga malanga mai i tuatua au kilani. Ia mwhaina la tu maua foi ni whamanianga o tāwale, matua whale tāwale. Ia wao sata sa. Ili lava po whil me sao ia. Ia mwhai lava na awhia i matua na sasoani. Ia whaftai lava le malu la tinu le amana ia foi o tau au na foi sa mo lo whainga lenga nere ka for you. E uira wana na tele mato tāwale o alu. Ia lo iai pia mako oka lo whaina taunu mai. Ia pia whapea tau sairi. Ili lava se tāwale mo le a inga aua lava e tēno fuai. O te tala lava le avanoa mo i rato uma lava o whimana o miele fisasoani. Ia learna lai sene le aise lai sene. Ia le leile tongi e tā lafu. Ia leila unga luenga. Suma i lava i nei whaina mato fisasoani mo oe. Tala noa ma o ili po a lava i tu a inga o lo whimana o miele. Whai lava no sasani atu mo oe tātou lava ngana sa moa. A whai o e mamau atu lava mau kilani pe whai o nei tua a sa moa fu whaina a whai mātou. Ia su mai e whaina mātou sasani atu sau mea tau mawha e whatatali ai ia lo su mau mai ia a wafo e whatalinga la wapalai. Whai lana mātou whai ai ia vaenga ia familia ina foi lo finangalo ia me se foi lo sila foi se mato au nanga nei over se lo fitu 5 on valo mato telefoni vele fu pe afirma mier mato soani tolu se la ko sa from maleu mato address in finance to my say hello my mato fata vale nei soani sai mo e ia o foteno foi to Facebook page lo tala de lo su fai tu la tu mai lo numera e messo lo sua fai in ferma so e tua ia oi ia awa foi se ina se tava le mole ainga ia wala ta mai foi le tau malulu ia ai me se foi ta fonga o long weekend la lo manai nei esta sala mai lava le sa to fare salva le iva le saia se pa ia le ono le de afiafi a mata mai lava la songa fua se pa ia la asatonai a fale iva le asasa se pa ia le ono la afiafi mo la to uma lava tua mau le amanoa e malanga mai la asasa ia o faina tua ta tai mana va ia wa fore malo le tinu fi mana mia pele sosani ia o ani lava le nei pe fa pe se suma le falta vale mata se sosani mo se meu mana mia mo o ta uma lava wa sai lingo se vale ia tu mai em fai lava na talia ma fia ta to lava le luna pensiona ia o ia part time fai lava palai ia tu me ta no mai cashback refill em fai lava na sane tuai ia matoli poti popuna manuia tele lava le weekend ia mai animal falta vale le ka for you fai lava ma mato no so fast so fu ma ia manuia ma mana tu pe au fala au ani ia le mena pi ka usela o le stemi o le ngalo nei no au fala over se lau lo fitu fai vo no valu ia le do merana le telefoni vala au fu am pe ne vala ia ani ma le au fengalo ngalo fu fia na le ka for you Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasu tialu. A wale sui ale ngila wa ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu. Radio Samoa. Bevela a. Lo se antia solo valu mala fa bidu te wo te nele tu line tolo na vai foi o tanto polo kana me fanga solo le fo i vai ngola woli nei musika. A wale tu wai o a onga le mana vai o ngā luenga. E panga se singa o le vai ngole fio. We got live brands in the building. Wait now, bada boom, bada bing, that stories of tone, commentator. Too good, no control, I'm a simulator. 651 lion, this collaborator. Someone left hook, coming to my data. Eastside, P-Town, 5024, click. Creekside, shout out to my brotherhood, I'm homesick. But you know this, you got me singing la la la, ta ta la la la. So good, I know you fancy a man that is so magnetizing, so fancy with that hook. He got me in the field.
6 in the morning, be with you controlling. Glamour is eye-catching me, girl, I'm falling. But it's stalling, still got me singing ta-la-la, ta-ta-la-la-la. Woman, those eyes got your fuse all over your face, sticking your body language, cause they feeling the same. I'm too closer. Pick up your voice for me, put out the fires, getting hotter up in here. We can't cooperate, come on, you can't disappear. Oh, no, nobody's in the chance, get a bright cause you are mine. One and only one in the area. Where no lion, watch it.
for I feel it's alalele. Salsa aine. All in the for I feel it's alalele. Salsa aine. Hallelujah. All in the for I feel it's alalele. Salsa aine. Salsa, salsa, salsa aine. It's a lot of fire, salsa aine.
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. One Chile Radio Samoa le wa tolu mala fa mediu tso tse ne le afolo tolu fa tala fa tuai le divang ola woli man tua le ngatilia ole fa na wa onga le tua onga le ria so for raile ya mano lo mai fo ya onga ole riva ya so talo to mai tia mai o to mai le onga ile dei fo ya so sa ya nula onga pole sa no fo ile fan le le yo na utala tula tanto le mo tolu fa na le divang ola woli tolu fitu Tasi lima iwa tolu fitu tasi lima iwa tolu e o anto misa whaila onga ile ne yaso. Mai lo li poti la onga le riva yaso o le lei ngai feo lolo ya bole nai tama whaila watato. Lele, o le numero on telefoni iwa lau mei o tolu whanau le rei ya woli tolu fitu tasi lima iwa tolu fitu tasi lima iwa tolu. O le fsiri. O ai le ta Alamo Blues. Ile fa ingole ri va yaso ile ta sanga ole Super Rugby Pacific. Ioi. O ai le ta Alamo Blues. Ile fa ingole ri va yaso ile ta sanga da ole Super Rugby Pacific. So vele talio ne vela mai le ta tu merno tala tu mo tu le fa now. Le ri va ingole wo li tolu fitu tasi lima iva to. 6, 5, 1. Wino Vanya DJ 651 fa tu tuai ya angal malabana tinari tu tu na wo to langi de baile Vanya
Ja, male la tovangal de ja wo lo jo lus fu lo me dute. O de talo link to life fa o le foi de fa hele time to say muli. O le ding van yaso ja wa lang lo mit na le Fina's Delights e mo ye. Ye kike wa so fa nou fa po ponga ma so se fa moi. Bangwa la me fa. Ja, o lo walu lo ngol Facebook tai la lo ye le PHINAS Delights po le Fina's Delights. Jo, nee, maar te matelen mai mooi hele tele mo ke is le nou mai or ngausia ele fel ke down the Fina's Delights. So lewa patasi meletan to wole ya Julia. Talo fa Julia o mai. Alea manu ya fafsai. Ja, sai Julia onga Julia. Io. Wala to me sa fila onga dia so for. Maths Molly. Reading. Maths met de reading, zo le se kan maar le luam ta abu safa. Stream. Ola me si me safa. Stream. Ola nam ta. Science. O yo le science. Ola me safa con the science. Water filters. Water filters. What do you use to make a water filter? Metal. Metal. Well, will it filter everything that comes through the water? Yep. And it's clean for us to drink? Yes. You sure? You don't need any other chemicals to clean it? Yeah. Oh, yeah. Totally. Man, of take you Leon say me lungal down to Lena Dalova. Talofa se manu. Miga. O mo yo ringi ya sorimi. Manguia fafakai. Ja, me lo ya sorimi. Manguia sa fina wenga ngafi. Oh, yeah. E pisi dan ko for vengado. Pisi ale fale na no pisi wala kai alma. Maliau. Ja. O lo wingo ngila ke ko man. O fele ke vengado arimi. E papa tsoe. Le na fale tenga lue. Ole Will and able. O me ngausi le tau fale po o lo e mo. Ole awa meters le fai o ma le headphones le fai le kiringi le headphones e lunga le lenga. Ia. Ja, le alo le pallets le kaveia le headphone. Me earphone ne fa ngai fia. Fere fa. Faunga enu sila. Ui ko mai me fu ia lang violi. Oh, so le o ko da ngai fa ia lang wengang. Wala. Ia, e fia lang earphone ke fa ia le so le mi. So le makwa ke le lava. Ke le lo pe. O longo winga fia. E mo se fia. Ole $100 vai yo le me ka wanga e mo. Yo, e wa shili le ye ngai lo le. Ja, maar lori mi ka le tele. Ja, on se me lungo tanto lena. Ole sili Julia. Oile au la kapile ta almo le blues ile fai ungol ni ve so fa mo moli. Julia Tassi, Julia Lua, Julia Tolu, Julia fa. Ia ko kam foi mai. Mika. Ja. Oile au malo sili ta almo le blues fai ungol ni ve so. Ole Chiefs. Oye malo ese me le Chiefs. Male blues. Mika, oile ka na marko au fai ungol ni ve. Boa Pacifica vai fi au. Que ole boa Pacifica male Chiefs. Le yo le kom marko ole kom boa Pacifica il vai soni la no winga. Sa ungi me le foka ko po van li. Sa ole yo. O me fai ungol ni ve so limik. Ele lo fai lo música favori fakule lo tracklist. Ja, le. Pa tele vala mai mika alo van tu mo e mar wheel weekend na. Ja, hopena fo. Ja, so i foi a. Ui caro fai. Ia toi tam foi mai na Julia. I go kana kwal lingaling ki wa to vala mai tanto wo ya Julia. Io alo silida. O lenta alo mo le blues fai ngon deve ya so le tam sanga le Super Rugby Pacific. Ole ni il tanto wo ya Julia le wo ko mbulu ko rang vala we to vala mai ni Julia. Mo i la to ia na man no i fai longa. I fai longa le Fina's Delights ma le Ankle Sprints. Ola so hanta haula am fiona pikina umai tanto fai longa. Io
Ia antono na walongo atu o tau ele Finas Delights ia o le fia nana yo la longo atu yo tau ele tanto fale o funale Uncle Springs. Ia a wale taimi e piki na aimala do whanga e piki ai a tanto whai longa. Ia e peora si ina le dawa yanso tu le yantu ma le nei fo i va yanso fa malulu antu le whana. Ia ona o le tua yantu o le tanto so ta inga. Ia ona o nisi tu langa le ma alfia. Ia va te te lele wala o mai ali ia Yulia Mamika. Te lo le tanto le ina le fo wa i le meo le fifia mai ia kako. Ia ma le te leo i lantu. O le ka alo mai lunga o kako Facebook. Ia o le lau ke pisi a koe foi lele ia. E longo tu lalo i o le tanto vaengo la wintinia. Se i kau whai yang ia i isi ngā ruenga fui lele ne iau. Ua kare ilo po o i kanga sa mua o i kanga kai e sea kungu ui o mai runga i. Ea lelei, o le anto e fui mai tanto tamaiti le polokalame o Fisili Mantani. Ia pea mai a le tanto polokalama sani nei. O le Think a Minute. Ia mawhai e tuelo ma le tanto se i po i o tau le la manumalo i le whai longa. Ua sauni e le whalakeke o le Finas Delights. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. The reason some people are successful is they put a plan and work together for a plan that really works. Yesterday, we started a plan for success in our job and career, as well as our personal life. So today, we'll complete the course. Rule number 3 is we must be productive. This means we learn to use our time and talents efficiently and effectively to produce something others think is worth having, either a good product or good service or both. And the only way we can do this is we must maintain our high standard of quality and pride in our work. The world-famous musician Paderewski said, "When I miss a week in practice, my audience knows it. When I miss a day, I know it." This takes daily discipline and commitment to improving ourselves and our service to others. So we keep sharpening our skills, learning to use new and better technology, even learning from our competitors. Remember, the enemy of the best is second best. Good enough rarely is. This leads to rule number 4. You must be motivated by a passion and purpose that gets you up every morning. Fire in your heart will melt the lead in your feet. Without this desire and drive, your best plans will never happen. You see, there's a deep satisfaction that only comes from knowing you're using your personality and abilities to become the best you can be. But you know, even if we did all this right, we still need a purpose bigger than just our own personal needs and desires, something that's really worth giving our life and time to. Which brings us back to where we started. You find success and happiness as you help others find it. That's the greatest success a human can achieve, because it's the success our Maker created and designed us to have. You see, when we know that God Himself, the greatest power and force in the world, is with us, we can't lose. So why not ask Jesus to take control of your life every day? Then He can help you start living His plan and principles for your guaranteed success in this business called life. Just think a minute.
O le siufunga maliena o le tātou o whipesele a le autalavole e whakasai nā I Te Ara Tū South. E peo le whaafunga tia le rivaingo le aoli Te Ara Tū. Te Ara Tū Peninsula. Pese wa whaingoina o mai o tō. O tala whātua I le sunga I le whawhingainga I Reverend Philemoni ma le whalatua I alofa. Mā lo le tāpena, mā lo fo I le sauni. Langa tui leo le tātou wafo au telefona e whakasai nai tātou. O le utoi iwa miruto n tālo ling tulai whātou mitio la whaila tātou seipo I au tau. Leo la amarumano le whailongo saunia le whalakeke o le Fina's Delight sei mulimoli o le riva yaso I amai le Fina's Delight so nau aluantu I love Ioe aluantu Ja, le mai se tātou fia le nā. Ja, mō le tātou wōlea ua manu malo I le reiva yaso. O le ua manu malo e ui e le I maua mailo nā wanoa le tātou se. Ja, ona o le ntoe motu atu le leng. O le tātou wōlea e suafa ia Iulia. Ja, wala me le tātou numera o le ua manu malo. Le leng tele o nana I to anga whaiau mea onga I o lea onga. I le nei yaso for reile ma le nei fo I yaso o loro winga ia e au ngā lawa le maua o sauwha I longa. Ia pe o le whaia ilan tātou se I le na wha longa mai o tōle whanau le rivaenga o le fiafi ai whautei tele mātua le whautau ino le teimi. I wala au mai ai le whanau fu le mātou polo kalamene o siri matali lango ina malo si le whalakeke o le Fina's Delight. Se mau I keke o aso whanau whaipiponga ma so se wha moe. E te mua antou keke I lunga o le Facebook, PHINAS Delights, PHINAS Delights. Pe lau iei, le numero le telefoni o le olu o lua, tolu o no fitu tasi tolu o tolu. Olu o lua, tolu o no fitu tasi tolu o tolu. Manu ia le weekend na tawaiti, pa mtai mātua soifua. Noivo tu, amo. Ua toe fitu man le afa minuto na tale o le tulai wha Samoa ua tōrunga antu le polokalame le whanau. Le diva ingo le fiafi pe o na langolango I le malo si le whalakeke o le Fina's Delights. I le ding fo I yaso I le vei sfo. O le afa ua wina le polokalame le whanau. Ia ai se I mai iei le tātou o nanga lea le Uncle Sprint se mo iei. Mitiafu le Uncle Auntie Male Uso. E mwhewhia o na lomi iei. Ia mitiafu o le tau ainga I se maliwa le gantai lea. Ia o se tō ninga e whapena fu I le tau ofisa. Ia po lea lawa le tau ngā mana o ngā anga I lunga le Uncle Sprint UNKOZ PRINTZ. Tui tele mo le mafuto mai le hawa uli ana le ila se ule me fo le rivaenga le fiafi. A whaiwa I se ngana ale tō au nau whangamua o le tau nei. Ia malu awi whale ia o tō whirangalo e poto lawa le tautai e le teimi ia e ngalo e fōi ia lana wa ai. Alo whale tua matakta ianto lau tau sei fua ia malo manto wala I le dawa I sfo tātou tō e fisila whai lunga o pēau manu ai leo pēau o mala. Le polo kalame o la ganga I fō whaiva ma le fionga ia li an taua sa vea pese tā ia pēa mai atala mai au se tā. Lia whiloa ia I le dawa I sfo le lofa malanga leo le tapa au sili lunga. Maruia le ringi fiafi malawa singa o tutoe. Isilanga antu I sauni ngā lotu o le whai o le riva yaso. A whaifutoa e toi lotu I le tausanga fau. Oi le e senta. Ia manuia tele lo o langa. Manuia o whaiva. Tolo ima tautu. Male penisula mai molino. Le taitu pito ia pia. Sio utaulanga manaya. Efe pula mai le sau. O ata uma o fetu o le lani. Sulungia ia umasia uhani. A obasa vali vali. Le masina se Yesu solo. Ia samo alo uatulu.
se